Ia, via le tua le ne fiafi. Ia oro por kalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ia mo oe le ne fiafi. Ia e mo mo na si ile bi inga marfaftai ne tua. Ino na rofa mlo na ngalei. O na o le nei avanoa ta ua o tātou maua tātou te wheloa ia ilunga o te penga whailangi. Waftai fo i le tua i le nei aso. Ia ua iu fo i male manuia le nei aso i whi au mga luenga. Ia, whaktai ai le atua i le ola ma le malosi o lo tātou maua pēr i le aso ma le aso. O lea ia e ave i alivi inga ma le whaktai i le atua. Ona o mea sili ua i e whaia. Ia whaktai fo i le atua o le ua maua lea manoa e whakpe nā ona whaktanga i nai le tātou por kalama ma ua mauho lea manoa e whaea i nai le tātou por kalama i le nia fiapi. O wai tari tonu ana le ai le alofa o le atua. Ia se manu e tātou te le wheloa i pe tau nuu po i tātou por kalama. Ua uma o na whaatulanga ina mo le nei aso o le a whawhetai i le atua. Ia ilona lofa manuranga le lei. O le ia e whaatalofa tuai i por kalama i le nei fiafi. Ia i wheo i le tala lei. Whawhetai i le atua i la o tau nofo tatalo i le ngata po i lea. Ia o la o tau on sa i le ngā ruenga le tua. Tari tonu le anganga i le o se ngā ruenga whai ngofie. Ai whaptai i le tua i la o tau nofo talo i le ngata po i lea o le upu. O lo o tau fola i lea sa ma lea sa. Ia a wā i anganga o tangata o le tua. Ina ia whape nā o na maua a pe i le tua. O mausali i le tua o lea. Whatalo whatua i por kalama i whioi o tala lei. I le nea fiafi, e le ngata i le autos whalitua. Le ngata po i lea, nei o tātou tamā, ma tātou tina matua, au sino se o tātou atunuu, ia i le nea fiafi, whaftai la o tau no fotalo, whaftai po i la o tau tapo inga i le aso, ma le aso, e teimi whape nā o na watua i o tamapa nau i whi au mga luenga, a wāli tau tua ina o tātou a inga, ia ele ngata i lea whapea tau singa o tau, o lea whaatalo whatua i por kalama i le nea fiafi i a te o tau, na ia o mātua o si o tātou atunu. Whaatalo whatua i fo i a inga o me masani o tātou por kalama. Whaatai le nea fiafi o maula wanoa i tātou te mahutai, ia whaatalo whatu le sofa manu malo o Yesu Keriso, ia mo oe i le nea fiafi. Ia o lo por kalama le nei o umon whaatulanga ina i le nei aso. Sa le masani ai ia ai whaktai le tua ia o leo wa tātou mafuta. Ia o taritonu ia e le toi po se lilo le tātou mafutanga le nei aso. Ia o tātou silofia uma ia nana whaaluatu lunga le tātou Facebook channel le tātou post. Ia o le nei aso o le a whapena o le a tātou whaatasi e ma le sunga po le tau whāwho i le vai malai, ia asiata, pale malu pio vauliko i lungo le tātou pokalama, mo le vaenga luo le tātou pokalama, e ala le mori mau, e le ngata i leo le upu le tua, o lea ia e fia le anganga, e whailo atu le sunga, le o tātou whaatasi ma le sunga ia asiata i le nea fiafi, ia i lungo le tātou pokalama. Ia whatalofa atu i lau sunga le, wai malaya siata nea fiafi, kai leo tātou mafuta i le alofa o le atua i lunga o tātou pokalama. Ia atua atu le nea wanoa, ia a wasau whatalofa masau a maro i lunga o tātou pokalama i le nea fiafi maro whaaloalo lava. Alofa vitai mo le avanoa ma le whatalofa fo i e lau sunga i le whailaunga o le tala le lei. Ia o poe masania i a fionga le tua mai vivi e tu o tau ia Jehova a wai le lei lava o ia whaavavaulo na lofa. Ia oro na lofa fo ia mai ai lea turu inga i le amatanga i o ane ngataanga. E le fo i sisi su a whae sili o na o fia e tate tala noa ma ta whaasoa. E mesi o lunga o lau porukala me Jesus is the answer. Na ilo le suafa manu malo o Yesu Keriso awa o tātou o tangata manu malo. Rongo inga lai tātou te whaonga ina fo ile suafa o le manu malo o Yesu Keriso.
o ia lea na malo mai leo ti mali tunga mau. Ia ina ia mawhai o na toi whao lai li tanga tau ma mau ese mai ma lona tama e pro tatou watua me lea a talo whatuai. Ia whaftai fo ua toi afe mai le whasoa o toi afe mai le wala audia. Ia ho whaisipisi fo i ma tūlanga o Sofia Kirisimasi. Ia mai le taimi mua sa ta whasoa. Ia o Sofia i le sunga whilaunga paua Rainbow. Ia aua mo le manoa toi afe ai fo ia sio matou whaleo o nei New Zealand i Aotearoa. Amen. Ia bi ia le tua. Ia mai le tau i ngā ia teo te uri lau sunga. Ia vai atu sa noanga a lau sunga di teitai. O le tā whasoa ma noia mantango fie. Au le le tau mantua le sama tau mawhanawhana matou. Ia o le foi matou te le long weekend tau foi le Waitangi Day. Matou nei ia o le aso whatau o foi le na o si whianga i ngai maoli ma tangata papae ia i le nei foi aturu. Ia le lai malolo atu ai maoli a malolo atu ai ma matou ma. Ia na fila sa faina i tournament foi ia matou se matou pitonu i Manurewa ia mo le kiti fa Samoa. Ia bisa fo tulanga ia matou volleyball ma vainga fa pena ia neila. A le tau ia wa fisiringi au le tailo inisi ia pitonu o New Zealand ia bai o nei foi ka kele loa ku ale si piko ngupo o kimu i te ufa ia tula utala ale fa pe mai se si le so le kimu a matou ia nei South Auckland matango fiel tau. Ia le tua. Ia o mako ia ngai te pe area. Ia o le wa kaunga mo kwa i maruru a mako ale mele ia. E peia le sama mako. Ia papai le tua ia o le nea mano tā ua mua tātou mo te tātou mahuta i maleo i mo oe le uso i lunga tātou po karama. Ua alua le nei lua masinga po kele sa whape na o no message mai. A whea e le part 2 o le po karama te tau whakatari ia o kawong sa umai kawong sa. Ia o lea na uiloa oro o flow dari nganga pa iyo le kua e ala i lo mo mau i lunga ka po kalama wa tension to tele o nganga o le loa i tu ina nanga o le ola ma le langi ne oro o nga lala e fia mo sia vonua e mawhai ona ngā tō talia le upo le tua ma talia Yesu e awea ma li i mawhaaro. E peitai, e iai mafua anga. O loo whaafai ngā tā ai ona ngā tō o mai. Pa te tainga, e te ipu whaapea ona te ua wa ai mai tangata. Ua sui leo ranga, ma kele mai kala. Ko wainga ko ranga whape ngā. Ai whaptai le tua. O loo whape nā, o loo whao ngā inga i tā ua li neipo karama. Ia, e le ngata fo i leo o nisi fo i ouso i loo i Samoa. O loo whai mpaanga o tātou pokalama e tala ino whina ngalo Yesu Kiriso i lungo te penga whai langi. Ia, o lea, ia, tātou a inga wō me masai share tātou pokalama. Ina ia whape nā o na whaalau i tele atu li tātou pokalama. A wāni a nganga se tele ina ia maua mo Yesu Kiriso. Pe o na upa ilo atu o le tātou pokalama. Ia. E le tala ia iso karikongunga po sau e kalesia no o le suafa manu malo i Yesu Kiriso o le lalo langi leo tato iai o le lalo langi whaingata o le whaingofi e o fo i le tala inga o le upo le tua ua whaingale ua sui fo i le tala inga o whina ngalo i Yesu Kiriso o asola a ke le a kui mai o le whaiwhi au ma kui mai o le au ka la i upo le upo le tua e ke mawhaia o ngai teikinga. O le kupulanga le wa iei ka kou malwai keimi leo i ka kou sinka ma i mea ki ngā le loko kanaka. O le la kou ngā e luakua ia ma luakua ia. O le mafuanga hoina. E iei fo ia i mātou li whai te tala ingo le upo le tua. E tau ona mātou wha alo alo. Wa uma ona tu umai e le atua le ai a te tau i a te oe. E whai e ilo whiwhiringa.
so le nei la na fia fi e le ia I ma ua se nganga hoi ngal ma teo mai fosi mai oi le ai na le tā lai atu le fionga le tua ia te oi ai faitalia oi ma pai lo fi filinga a o le o langa nei o le tātou i wala ta le taimi o le tua o tau o le tātou mai ave o tātou ola I le tua o fia fianga ma mea ma ngai o le lalulangi nei e ngaka I le lalulangi nei a o le ola ma loanga ia sa o le ola e whaavavau e isi a ngai ka ke maua I mea ma ngai o ngei lalulangi ma ka ko fia fia whai mea fia fianga o le nei lalulangi ai mai mau ai o tātou ola e I u se ola me I aile le pafi lili wao nifo e kere mawhai o nga e sola ese e le leila wala au mai o le atua ia te oe a o e iai te tonu o le whaoratanga o le atua wa avea oe mātali I mawhapini o le atua a le anga wala au mai o le atua ia a lai te whako malai o le tatu pokalama e whaingofia tatu pokalama e le whaapea fo ua mai o ma ua ni tangata ua se lau poseng I le e ei foi whapitau le sunga ia asiata e ei foi o whapitau au fia I o le tua eva ai me meo tangata e sala mō ma taru ma whato e se atu le tua ai awane I o tātou se ma tātou nufo ia ma tātou fia e continue le whai le mese o le ia pa mole tātou inga wō mai masan share tātou pokalama o lo o live atu tātou pokalama I lunga le Facebook ma le YouTube ia papena ona whaalau te le atu le upo le tua ia o le nea fiafi o le le tue nisi whamtalanga o le awhai a le tu sa o lo le wano ia I le uso ia tiata le nea fiafi ia a wale tātou pokalama I le upo le tua ia le ngata hui leo lona wha malosi le upo le tua malona muli mau e au ngā mo I tātou wha mole mole wha le nganga lo wha alongo wha le nganga lo wha alongo wha le nganga lo wai mai aua ne I whaatanga inga le ti apolo e wha se ina lo wha alongo le upo le tua le nefia aua fwoi ne I whaatanga ina le ti apolo I lautang tanga I mai ia asiata maa le nefia ai I wha le nganga lo wai mai e whai ngofie fwoi ona e talia mga lue le upo le tua I lo loto mo lo pinanga pea e sau wha le nganga I lungo le tātou pokalama le nefia olea ia o le atu ina atu lo le wanoa ia le sunga le vai malai nefia ia mo le tātou pokalama whamanuia le atua ia te oe le uso talo le nganga pa ia ina ia whaau oe le upu ia e le ngata po lea le mori mau le nefia ma lo whaaro lava amen ia whaptai vi ia langa le o le atua se ro ta fia to inga le wa kadi koe kangu wile le pe yo control pokala me mana e o te fa longo foi le tangata ai fa tai le va no mo mo o le va no e mau lunga ia te ia ele o se va no fo ile le fa tau va ai ile va ai ia ai fa tai tele la ile tu ono le fa ngaina ia me se fo I o le malosi ma faiona mau ai tatou te tau tu ai rona fina ngalo ia ai famuria ila ia o se fatalofa ia onisi o lo mau le nei taimi e mafuta mai ai la luinga o tala ia e se fo ili tatou fa soalea tatia ia prokalame fa litino ia nesi la fia ia le to tele ia tatia ia mo le vai aso fofo aso ngafua ma toe amata fo inantulanga ai mo le nei taimi ia o ta fia fo itate sau e tari se paia le avanoa le nei ia ua whaatala ula mai ai fo I le uso ia po o le whailaunga le upo le tua ia se maua se avanoa e tātou te ia whiloa iai fo I lungo le tātou a pokalame le nei o Yesu le tali pia whaasa moina Jesus is the answer mua o te fia whaonga tulanga le o lungo le pokalame whaaleanganga o le fia fo I e le sunga I le taita ia misir whaafonga mai le atu o le wo o le whaonga tulo ungoa le salvation le langa nesi sila mai ai le fo I le mo le sila fia to te le whapea me fo toli
Ila le asong ele ngop ngara ku ia wa le tatu wa tunu e fa pena fo ile mai tau ai fo tatu nu ia ole a faingo fia mo i mala fo ia al pe no tau tela no ai fo ina inisio o por kala me mo ia o se ngoa ua fa ngoi nai masui fa le nganga si o fo i tama fa le nganga ia weta ona o le savalinga ma le suinga fo ele tu o le ola ma le soi fuanga ia leila la ia la undo ungoa sa o lo tatu fo la u mo pena ia o tiro mala mai la to e mala fo ile fionga le tua ia ile tu langa le e faingo fia fo ia mo asi da fia lo le fe au po tanga to le tua ia wa batu ia te ese musunga ko ngasui lo male ngor ka male a ko ngore ngo fo nga sai lo ai me ku ai nga fai ia a fai fo ia to reference le fionga le tua sa ku kupu o le ngo apela mo ai na suia lo au fa nga ina fo ia le tua ia tatu o mai fenga nga fo ia na suia le tua le ngo saulo Amen. Iyo ina ua tai ai le tamaseko ia ma fa nga ina ma fa ia le tua ia le angi o le ipul filfilia chosen vessel ia ete avea le tala le leia le tua ia i tangata ese o inganga suia i lo fa mai o le a e saula o le a e le ko ingoa ia saulu ai o le a suia lo ingoa ia Paulo Amen. ma le tuo foi o le fainga tale o le soifuanga o tau amatai o le fainga tale o le soifuanga ona e fai o le tuinga o lo langa a o kanga kapiko sili anga fainga ka o e ai loa oe ma o lo ainga e muri mai e fainga o fie tangata fo i ele i loa oe Amen. a o tangata pito sili na fainga ta na talia suinga o oe wa faia ele atua o lava tangata o lava ainga o au feelingi mafuanga fo ile tu antu o le fato fala inga le tua na fuai ona suia mai fela o ele suia nga o le loko ma le o langa o Paulo ele suia nga o longa fale nga suia ko mai longa ingoa identity o ka ko we ka ki ku ro ngi me ka ki o ye mo si akilo ID may I look at your ID? Ia whapenga. O le lalolangi ni, o le lalolangi e makua lau walunga si aki o le ID. Ai ina ua tā pena e lea tua Paulo. Ia saulo lea. Kai ai lea lai kamaseko. Anto e fo e whaitau. E leo se vaenga lena tu e alu e whaasua alanga o le ua matama ia ile mingo ia lea nganga o le tua lea ngai kau. O na tafi mua le vaenga lea e mafua inga lea karikonginga o yoro ainga. Nga lea karikonginga o e kangaka. Mafuka ya oi aisia wa fo ila fi wa fa ya ku sole wale ko ingus ka mo o asia ta fa mai ala le ngo va ai le so la fa ala le ngo va ai le fundraising la sa la pu mai ya ka la sa fa i ma pi ai lu lo va le te fa tu fa a ki nga fa ya ku sole le ai le ko lo la ska mo o power ele ko fa ya fa nga ya ka u fa ka amen ia ala fa mai alis ka ngaka le nga lua tu lo na lua mua ma ai se ia o inga fa yo si ka manga o ki ai le peka ele muska pa va o le mafu anga la le nga sila fia i lo ele tua o le a le ngaka penga le o langa inside o Paulo o Saulo ai o le a ka penga foi malo ID langa o le la ko foi ke ko foi ka ngaka nga fa sa wa ma ngo folo male tu bele ka mai fa mai inga wa kayar ka male o Paulo o Saulo au vem Saulo sole ele se aku u langa fa tu langa le law enforcers ka la ko fa maruinga ku la fongo so le o Paulo le si ka ai court maybe o Paulo le si komisinga fa tu le winga tangata mawalunga fa alolungia o ia foi nga o rainga fa si o kinga markau ai ngai ma o Stefano Ana wingar fa metalanga ina ua ta pena lo ele tua ele nga o ko komu o Paulo nga fa mama inga ma fa ka penga inga na fa ta pena fo i malona ID o fafo fa mai se i koe fa ka waso ke isi wa o me mua le nga fa i makaska mo Paulo nga fa ka waso a fa tau nei ai
mai pengi unga fo ngai o pongi sare vai le ngo le process kasi le vai ngai le process le tu o le swinga o le olanga e ke le mo e ala e wa swing amen Hallelujah. ioi e te le moe pe ia o po sula konga fo ile le sa o moe o ke yange po sa o miki e po sa o ke va e le fa pe nga le fainga Amen. and there is a process i le swing o le olanga e koe fa mosalilo fa tua malo kari kohunga o nga e la ngonga le ma e realizing le se o mea nga e faia o nga e go through le salamo ia ma fa fo winga oi io e ala fo ile u ia fo le vai o le papakisong e ka wa o manga I vai nga lang o le fa mai le tu la fionga le tu mai le ko i fa nga vai mai nga ngai longo winga a o le fa winga o ia me o ta a maka ko ila fa so ona ina ia fa ta o tangata a suia o le kua e mawhai fo i o nga musuia se tangata na fua mai le leo le atua o ka ngaka fo i nga e whai mau mentoa wha le nganga o ka ngaka fo i nganga ke wakua re wha alinga e kai fo lau wai le o langa manga ia lau o manatua la na langa le amata mai nei te o si la mai nisi wapea bui kai va vi fo fie ngo palangi asiata le ai le o se ngo kango ole ngo o pele ia te na o se faalinga na lule na musu ia se o tama falanga inga o va ai kausanga o swing o savalinga o lo wolanga kari kungu e ka ma falanga fo mai o saula ia o lo wingoa o le avala awai o e mato ministry salvation fa aula tanga o mai le fa aula kanga iwe ngor kalanga sa kayo inga ua halu I lalo ai filo I ma Yesu inga ufa ko Yesu sa I lalo mar me mo lunga ngaki ai inga ua filo ai fa merkala sa kayo o le aso ua o ai le fa aula kanga I ko ngolo ai pa ala le winga o vatua e le fo o fo ile te fa fonga mai ai nga sui lenga e pro nga er for the processing sui e tanga tole tua wai ke popole fu penga vakuso wingo sa mo penga vakuso ngo palangi a o ngo langa e ai o la to meaning fa le nganga a wai ke popole tu upele tanga tai fai ma tu upele tanga tai ala si lo fia la vai oi si lo fia le tua e le o le outside e le o fafo ai o le o la inga o le mea sili le ngā makawa so o le ama le vainga le a tau o fa tu wala mal mana ia anga uma fa pongi sa makau paulo ia umalola ia le o toi fa pupula fa fo winga sui malonga ngofa mai o le a ave o e ma ave ese ia mai asa ulo ia paulo ia ko lola ia le ko fa soa ia nga kamai ngala ko fa fika uri mo so o le soi fuanga le nei ia o fa malo si fo ile amen mo to ateli wani tatou fa vai ia o fo inga I o ka ko wai kasi le vai nga e ko e mafu ai o nga ko e fo I kuar ka pa ka ia le vai Amen. watu le tangata malona loto mana ia malona loto le lei malona mafau o fa fo winga malona o langa o fa le nganga o fa to nai fianga fai va vale o leolanga ai koe fo ia kuilonga ainga koe fo ia kuianga wo ai fa mai kangoye ya la ngori pu vai de mele mai kangoye lau apalea kakala si ku ngame fa mai ku ngame se e fo yo fai lo ko menga ia ai ia te wai a fa fonga mai fo I uso ma tua fa fini o tatou ainga pau fo I leo la utatalo o te tatalo inga ya o feelingi ia mai some of my good and closest friends o la utala le fa ai bawa please respect for ile swinga wa yelo o langa io e mawhaia ona o watu tatou wo kako o kile leilanga o le kau kire kingo o le kau kire kingo e le ai e le fa pe a me o mato fai atu o tau mo fosu e le tu o langa nga mako fiola i le se si pange kai ese mai no o le a tau te afionga le tua tau te le lalolangi ai le o ni o I tatou o le lalolangi
lono winga e ke kangoa o e whaamamaluinga ma whaapaia ngofoanga e ke whea wai. Ai leanga o le kau ke le lalolangi o le keyword le ngā o le kau ke le o isisi pāngeka. Yes. You know, au maitanga tailo ufale. Anga ese foi me ta o le ola fale anga ese me ta o le fia angiru fale anga. What tu la lenga una te sila fia fo I power. O te alu yo ubala a wina as an MC enough ai mana tu o le kau ki le lalo la ese e o tu wifi fe au e o tu wifi la un o tala le e o wifi makanga ka e fia ile ava ai lengi kanga ka lenga. Mana tua mai a o ta faia fo ile mele o le pia kulo ai maluanga mai si me le ka kaunga e leipo ka ko le lalo langi o kanga ka leanga. Ai ke roa la ukala le o ke faia ko. Ai ngis kanga ka piko sili nga loko alo lofa. Amen. Ai ngis kanga ka piko sili nga lima fo hai. Yes. Ai ngisi ka ngaka piko sili nga le fai kakala nga le kau mui suli o ka ngaka o nga o ka ngaka ai maruanga no honestly ukala. Hallelujah. Isi ka ngaka e pa wale me fia ia e vai ronga fare ka vale ingu. Now I'm not encouraging that, no. A ole winga le o te fai atu. O le winga le alen o fai atu o le o langa o totonu o kokongo le me piko sili nga whaaka wainga. Yep. Ia wa aka faia kungila e mawhaianga lula loka fusi ua e mawhainga kau avere ki a kongo e mawhainga kau avere whaife au sui whaife au o a uma kofinga ai ese le ola whaalilo lilo. Amen. Whaia mai whaasoa mai o ka ua kake we're having a good sharing. Ke lo fusi uso o se whaife au whaina unga ai whai mai soangi mai kau soaka le ka monga ke uma mawhiri. A lo wingo lo whamatalanga. Amen. O whaia. O tato e pei e leipo ke le ka koure wa ai. What you see, what you see is what you get. No. Don't judge the book by its cover. Yeah. Amen. O le wingo le ta whamatalanga. E mawhai anga o fusi mai I si o uso le o ka wham po en makoaka. Lai ula ko whangpia. A lai ka ke o ngakong. O ke le unga inga e sengar kama markenga lea. E po e o makoa. O le watua whatita inga. Langa manatua mai. O lo a inga ye le mawhainga mamokua e se simoi. A o lato fo I o langa ma mea lato te whaia. E le o sa upisi nisi pau wale mea. Whasoa le upu le tua mawsosoangi. A o le kaimi pau a leo le meu te loa pau a leo le meu te loa le mwhainga controllinga e tato. O le taimi. Because God owns that. Yeah. And He's the ruler of that. E saua le atua I longa kaimi. Pau a wawela o ia fionga le atua fa mai. E tupu le faa tua I le tau longolongo. So that's the only thing we can do. Amen. Pau a ngara mea kau ke whaia. Kau longolongo. Auange I musu e kau longolongo. Amen. Leanga e faa kupuinga I le faa tua. Yes. Amen. Wawai ka ko ia. Fama aka ko koe fia faa lau kele le maka upu lea. Kala lea paulo. O au e koko. O a polo e faa susu. A o lea tua e faa kupu. Now, power my friend, my brother in Christ. Yes. O le a le whaakupunga le whai mai e whaakupu Yesu. O le whaakupunga, it's in his own time. Ngau sau le kua e whaakupu I longa kaimi. E le pei o le whainga ka kou o le farming. Now, whakau sau kai au sa usu le angyangi. E iei ngai tau ainga manai tangata. Amen. E iei ngai kanga reach out to mai kai fia maua ngai mefa penga. O walu roa mao manga isi sia uo io e la uleta uala sofa matoa tuloa. Ma koe su engi ngai poloka. Ave ngai ainga. So o le lau ke kalango aku. Wo mata ia mionga farmers. O le kaimi la koke suaki ai masuo ko singal ele. O le kaimi
e a makai o whaasusu, o le kaimi e aluaile yangi kokoonga, o le kaimi a, so wa uma nga construct, wa uma nga whaakulanga, e le tangata whai whaatoanga, le kaimi, ma le kaimi, even le kaimi e harvest ai, wa nga whaakulanga e kangaka lea. A o mai fo i lai le king i a tātou, e ke sira fia. E mafua nga malama le whai whaakoanga, i le kaimi, from le kaimi e sua ai le palapala, whaalele ai le palapala, ko ai, fui vai ai, kau ai mangisi mau me whapenga, ma ka penga i le kupu, ma le siaki mua, se ia ho o nga harvest. E mafua, ona o mea umaia, and ready for this, o mea umaia, o mea mawhainga whai li morangaka. Ai kasi lava, le mea e le mawhainga o ia le malama o so se whaifa ko anga ma so se polofesa. O le kaimi ngā lue mai ai le akua e sui o e maa. Yes. And this is why this is so important. O longa mafua anga, le anga o oe maa upawa, o le pale a li i o fuafuanga le atua. Amen. E ngā o ia ngā whaua oe, e ngā o ia fo i ngā whaua au. O ia fo i la, in his own due time. Yep. I, the Lord, will make it happen. Amen. Amen. Yeah. Ale winga whamitalanga le uke whaia kua. E le mawhaia e se polo fesa. Le ala nga. Awa ke kau mawhaia ngā ngau le ingo pia lo uso ngai ke ruanga. Yes. Yes. Awa ke kau mawhaia ngā ngau i o mga kumaula ngonga mau whaukuanga. Amen. Awa. E ke vai ai, ke rola ukala. Te lau vau. E alua rua e unga e ingo koe ingo koe. E alua rua lo fia angeru mo lo fia malosi. E ua inga e vai a kuai. Pau a lea o le whautuanga ai le ito pasia le avanoa. Whaasoa mai se uso ia pau. Pau a lea o lau me whai. Aua nge i muka lau whaamangaku. Lau kaurungolongo. Maua se avangoa lua whaasoa whai ia uso. Ia. Si o fionga ia le tua o koukingo malu. Ia a kakarangoa fo i le olanga ngei. Ia ua ko akele lau whaangau ngai a onga ua kaunga se whenga kupi. Maat. Ia ka kia le ngā kaurungolongo o ngā so. Ia anu mea fo i le o le ale ko keke o la kua o le whale ngei o le whale makua kapu ai mea ia o ese o suangi mea kouke. Vai. Ia e ata ita e le ka kaunga whaape ngā re whaingo le aua le fosia ma whaafewhea le kangaka. Leanga e iai le leinga ngaka i lo kako malusi. A o le whaakupu hau Yesu a whaing sau ngōbera paskolo paulo o au e koko a polo e whaasusu masila a o le whaakupu e lea kua ia who are we, who are you, who am I? Yes. E ke kango e fu e fosi le kangaka. Amen. A makanganga o singa whaasoa ko e wakule wangoi lau sunga teita Ia bi ele tu mana ele me o ele ta paso po le mo mau ni fiafi. Ese le ma ngai o se tangata na ola I meo le larolangi ma whaia tu ina naunga o le larolangi. A o ina suia e le atua le o langa o tangata le. A sau fo e whaile fina ngalo le atua ma tā lai le tala le lei a le atua I le larolangi. E malama le leia. Amen. Pei fo ila o rau nau. Mai o te mori mau pea, ma o te mori mau pea. I le mea sa o I le oranga. Ai sea, ona o te iloa. E tangata o lo o whafo I le larolangi. Away from le leo le tangata o ta tau lau whaolainga. O lo o ola I le oranga sa e olai. A whaila na whamanuia e le atua o e masuia e le atua lo oranga. E te tau ona e alu e tā lai le alofa na o le atua na alofa I a te oi. Le suinga o lo oranga. Peila o le nea fiafi mea hoi le nā. A ta sau fo e whaile fina ngalo le atua I lungo te penga whailangi. O te le tau ma whai fo I ngale e fosi mai lau tangata I le upo le atua ma
fosi mai oi te tonu whaarotanga. O lo ngā luenga o te sau o te whaamalosi a te oi le uso ma le tuapine ta maa ma le tina i le upo le atua. Ina ia whapena o na ngā lua le upo le atua i lo loto ma lo fina ngana. O te le sau fo i tusi lima. O te le sau fo i whape o au. Po le uso fo i a asiata o maa ua o tangata whaoleina. E ese mai a o tau. Ese le lalo langi le i maa ua pena ta ua le uso. Ese le lalo langi ngai i o tau. No. Amen. Amen. Aola u le mele toma whai atua. Ile taimi sa o iai le lalang. Pe ono whai atu mua. Sa o wola mai whaotanga. O mātua o tangata is a hardcore Christian parent. E makau i le kua. A bea ma whaiwhi au. Maua kusi whaiwhi au mtūlanga whapena. Ai sa whapea sa le whapena ona moni atua i fo i marou tangata i le atua no. Nga ese ala wala na o walu ai. Na whai ala o whai unga nga o fia i mea lalangi. Ma tu ina naunga lalangi. Aina ua o toi tama whai e toi sau tonu whaorotanga. Ona ua o ia te au le mea whai ngali waka le lawa. Wale le ka le lawa whai mea le lalangi waka. Amen. O pasi ia. A o le taimi la na o sau ai e toi tama whai e toi sau te tonu. Tala ma le moni ana le whaalongo le nganga pa ia. E ei tangata o leito tonu o le whaorotanga. Tangata o tā ua o tangata whaoraina. O whanau o le atua. O lo o poto i le tala lei, poto le tuspaia. Amen. E ei tangata ia sa whaawhainga tā inga o koe sau e te talia Yesu. E avea mo wali i mo whaora. Ai sea. Ese. E pei e la unga mai e pei e la unga pei e kusikusi lima. Ai aika ia ke au nga wha kaura i le la unga. No, I'm sorry. But it's the truth. Amen. Amen. O le mafua, lisi ngā mafua anga e whapenga tae ona o sau. O leo te whai atu because I experience. Yes. A whaapera o langona ina. E ia te au fo i la le tari tonunga. E langona fo i le tangata lai fafo i o. Pe a whai o te sau. La unga aku makawhasi aku o kou le upo. O lisi mea. Wako o kele ka ngaka u wha ngā le upo le aku e sau wā i ka ngaka. Amen. Ala malmoni. Ai au ngoa ma le whaalango i le anganga pa ia. O le anganga. E malamalama i mea le, e malamalama le anganga i mea o le tino. Ai le malamalama tino i mea o le anganga. O le anganga foi. E malamalama i mea o le anganga. Ai ke saura i ima e sa wea koe. E lo le leia e au e le o se mea mai le anganga pa ia. Ai sea. Because I'm living in the spirit of God. The same as you. Pei mea o le afia fine. O lea. O la ufa ala talata tuna. Ia tatou alo lofa. Aua ne i o tatou tusi lima. Alo lofa i tangata o leilo loa. It's not them. It's the devil. O ki a polo lo ufa anga inga mpapong sa inga o lako mafau fau mo o latou loto. Ina ia aua ne i o latou talia Yesu. Aua fo ina i o latou fa alongo le upo le tua. O le ngalwenga na ti apo. O lea. Kamanuia le tua le tapa asoa. Man. Ma lo whaptai e te oileu soia ke riso. Mana ia nei upu ia e mawhanawhana i fōi ma tātou tau whailango nei lea nganga o nei tō whaasoa pēno whātu. O ese lo fia. O lo fia i au ke whaasoa i a whionga le tua. E oe, o ke fia le ngata whai lai whaasoa. Ai tau mawhai le me ngata i o lai. E rese se ako koa. E i o tātou vaivainga. Whaafitu se fulu na fitu ana pa uri tangata mi o tonu le aso e tasi. E le i vale tu lima la le amainga o fionga le tua. E ai mai se fo i o le teimi tātou te. A o tai ai le vahenga lea. O la ufo i le na wha malo si au. E o la wha malo si au. O le whawhewheonga ka kukala i ke riso. Whawhewona tātou whaasasulu ke riso. O le laualunga lava ia te au. O le o laina. O lo tātou o laina. I oe. O vaenga uma o i tātou i ana whionga pa ia. E peia ona whamedus pa ia o
o fo tu spa yo malava mai le fionga o le mai le nganga o le tua o ngai o ia fa tolu fa putu ia te ulai ele fingo fia nga mea ele fingo fia o fingo fia yo le awa Yes. e awa i mai loa ma fa kongu mai o le ana fa mai fionga le tua o ngi e fa pe o le awa ingo se me ke fia Amen. Le mangingo yo fionga le tu fo o le awa inga ele se me ke fia ia o ia fia ngai me o le awa ai a e la kadia inga ma e fa ma walalo ma le loto tinga fa mai le fionga le tua nga o se e fia va ai ia power tanga te fia vai ia le tua na o le o fa ma walalo ma le loko o kinga wanga keke ilanga upu pa wanga na fa longo wingo le o inga wingi o ka ku fa pe o se me ka ke fia ma fa wa tanga tai ya tato o matua nga ka ko ui mai fo ia hele avion ni matua na tato ui umma mai ai le awala le o tato o tamaiti ma fa na i o tato matua nga e fia kai me o ia oi o ngi ia va tu upu malu o upu mo ia ke fia fa longo ia ai o ilo o e sa waila mar ka mar sasa mar fuspa o mar amo mar waya ai me se lan finga ka ko manga yo ka ko ma ko sa mo ai ile fa ale tino le nale a vil fa winga how much more la le kinga o ka ko wanga pe a o i ka ko le upu le tu o ese o le ala foi le ese lo fa fitai le tu le nga o kalia ele ngata na o wola mai se o langa makua maka ukia now mo le sina fia foi le hotel e ye na matu fiola isa mo la ko ke lo o langa le tore ili fa pedi nga o le langa le nga suti o la so kamare le ngo ya ioi e to hotel tangata a me se foi lo tupu ai o te lo la e filongia o malo record le to hotel o tangata alanga mangu e ka ka filongia lenga i time o lo langa your lifetime journey e yai va enga ma pili o ko lo langa kai pi o le timeline ia o le part foi kai pi o le ka fa solo e yai le part o lo le kiki e yai le part o lo kai mi wa e kama kalabo ia e foi la ka nga kala ko ke mori ma wingar nga part o le part le nga fa pengi na fa ka inga ta ina wo umangi po angira ko kala fai pe afa pe honest ma yona ko luku e pau fo ilo pilio kan fai ngola ko fam kalinga a fai o tamale o salvation na mato au tra vo fatasi e ngal pau fo ngal pilio kan fai nga kairo la ko si la fia la nga fa pe ngale a lo lang o no talu ese mai fo ile wo ka ru ka kama makua sisi piko hu po sisi no fo o le a e fe lo ai fo itangata nga pau fo nga o le va nga o lo langa la ko ke si la fia e mana tua mai la saua mai le anga o le alunga nai le anga oh ele se kama i anga le anga amen ona tino o kanga ka foi la ia o tanga tole hala to mori mawinga anga o le anga amen alu nei la o toi fa au nga ina o toi mai ia ele wa ko ya o wa ile lika ika e ala mai kanga now isi tai mi au mai and this is what I've learned in la journey o le tele au wala fa nga mai ele tua e o ika ko ma o ia ka ko e kele nga fa nga mai through I fi au o tato ka o ka ko ma ko fa le nga ia awa o tato wa ma tu le tino ia e so se mea e sa wai fo ku ngor kingo sa wai fo ku nga fa le nga sa wai ma so ku inga everyday la to ai ata tu tala noa ile ngalue mai o le nga o le tua ya ki o ma ele ma se si ngofo ala ngofo oi o fio linga le nga pa ia e ngalue mai e fa nga mai ka ngaka ta si le va nga ia si la fia ngalue mai le nga o le tua e se fe au mo o e ngalue mai through somebody yes ya fa pe ke wa e ka ngi fu le ngola tala le mai le tatou le tau te fa soa a e ka ngi fu
o nga e mafau la ia Samuelu ma Saulo. O Saulo re kupu o Israel. Ai afia kalangoa le akua. Ia Saulo. Ia Israel. E come through ia Samuel. O le tangata o le tua. E alu e ka uru fe au. E le kalangoa sa o mai le akua ia Saulo ke lo kaimi. E speak through the man of God. Yes. Ma o le pasinga nga e through mai ai le finga ngalo le tua. Le ala fo ilanga. So le ka ko a fai fo yo ai le tangata o le tua po lau fai fe au. So ye ka ke fa ka ke e ka ka o le tua. Ku sa lava pe te va ia tua e siri aku ro ko mai. E ku sa lava pe ke va ia ku siri aku ro ko mau ainga. Please. Au ka ko ke au ka tu te va pe asi. Yo la ko nga fai fe au pisi fai fe au. Mo va o pisi fai fe au sala lo sului. Tu lo. Ai nga lue mai le nga o le tu nga lue mai fru kangaka. E kau momoli mai se message au. Now, a sau fo ila e le ole au wan a fai sau fo e fiule vai nga momoli mai. Fiule fai au la unga ya. E makwa le o la ya le o langa. E ke le ila le upule au mai. O le isi vai nga o ina ila usavalinga. E nga lue mai ai loa pe momoli mai ai le akua se fe au ya oi. Pa le eske ngi ko kiki auki. Amen. Ioi. E te ilo la utala lea. Kasi nga awala nga lue mai ai inga ia koe ioi. E feliwa inga kako. Te ilo te mana mala mai, te mana mala mai. Yes. E iei le kai mi e fiu le nganga ma o le atua. Fru inga i fai au. Fru yo makua. Fru yo taitai. Fa le nganga. E fiu e kau ki liva mai ai. E le mawhai e kau ki wha maa. Kau ki i arfa mai sole. Si kama asiata, si kama o pawala le kau fi arfa mai. Ma ese hao. O maare pāki ngai ai kau le ua sau ka vale sa wafiko. Ai mar po modi. Ai ke loa le laki le ola. Waka ko whanong o leo te tango i whamata latu. Cases ese mo. Wa ofisiri kui wala woki. Karo faisi kama. Karo faisi kengi esa unga fai mai. Mai ka lale kau fia kako kakalo si ikia ngai ai le kua. Tasile na turning point. Yes. Tasile na awala. Ino e ke sila. E uma e ngar esking. Ke vai i le kai mio lau rehab mau ko fikinga a ko masuso mai ma rehab. So le pa inga ele ka wa kung fe ukala ipongi misionga. Ele ko e ka wana ku. Ele ko e ka kinga fa i fe au marsa malango le upone tua ya no. Lai mase pa po mori. Pakar po mori kuro. Pa ke i pale. E o i fa ku. Pa fe ko i mar po mori fe emmo so me rungo maka pula enga kang enga mai where's my wife, where's my kids ba amen pa inga o le turning point nga diskanga ai nga faola mai ma sefe malave ya tanga awaku e ke vai e mai li poki fai mai e ofo le ola o talaya e ofo le ola o fesili aka ko wofo lo ngi mea o ai e ku yo ka ko mafofo o nga ole akua enga ole akua le anga o soifuanga ngai e kau ke fiu e fa ofo le tua e le ofo ai a pa mai lo le tua ngi mea ka ko ola e ke ofo ngai e ke ofo kai ole ngu ofo amen nga orka ko ma ofa nga orka ko wofo e le pese se tasio ekalesia pele foi lo loto ta e upu fa pene o te tu ma ofo ele alofa o lo tama le kua ai kau ke fi we fai ka ko kaulanga kau ke fi fo mai se furu afe lua se furu afe se la afe fia nga e to nei tinga ma fai le finga nga lo le tua never ever yo fo ile akua ngamea yes ioi ai kasia le fai mai e fia va ai nga o le wa fa ama walalo ma le loto tinga mo sau le fia finga
speaker le tu rua ia mau speaker le tu lo ko sa ia ka ka ngo ko le sisma e or ka continue or ka mori mau ole kusi e ola pe lo loto e fa manatu e fai ma fa mangaku ya so uma ole yo ole lo cornito e lima alon fai upo suma fitu le nga fai mai fionga le tu kusi fai la unha fa mai ele ai ma se mea fou ele ai ma se isi mea fou I lalo under the heaven ngo ma fou le lo ngo winga ele ya langi si mea fou mfinka ko fai yes ai ina uas a fio mai Yesu ai fai mai manga o onga nga muri ka ai au apostolo even le apostolo le o Paulo fa mai o falo tele ngai Paulo o onga a le faula fai mai nga paua le mea fou por ko inga le mana o iai nga o e mau fa mai a o le wa ya ke riso ole kangaka fou o fa pero le okay o aso uma o ke ngofo ai ma solo la ka vale fa fou o aso uma o ke ai la fa ngau pe a palapala le fale wale mama me fou o aso uma fo I ka ke ngau ia fou aso ka lo ai fai rungo por kalame ma fai me ka ke fero lua ai ka ke manga o ia fou a ka ofu ke mi uma pe o le appearance e ka manga o determine ai le ko inga ka ngaka le ke ia e fa mai upo la psikolo Paulo lo korngi ko fa pe maka upo li maron fa pe sumar fiku ar fe ka ako fa mai pa wa le fia va ai nga or ka ngaka fou nga o se wa ya ke riso ole tangata fou longo winga e ka ke fia ka ele mama ku lo fa fonga mai samo ka ke fia fai mea manais ka ke fiu e fisu ya I mai ka avale fa la po mai pa o ka avale o ka o Mac wheels o me fou ele merangi mea ai nga o le wa ya ke riso o le tangata fou fa mai fa au ko ma vai me ku a u fa fo winga lono winga e ma fai o nga fa fo winga ka ko whoever ele o agree le nga me fa mai si o me masangia pa war me ia o le no o la kala ngoa mai fionga le tu nga o se o ya ke riso o kanga ka fo lono winga o le ke le I o le fa fo ngo ka ko ai nga o ke riso ai mo mai o le si mau o le mau le fai mataula inga o la usa valinga temi le nei pa o le kaula inga o ngai le toe nama le laina ia pe no fai atu le ke le upu makala e fai mai kia o upu makanga o upu leanga o le ngangana e au mai nga o le ngau ia makalafo o tala wa faatupu mai tu atu o se loto ti nga maloko ika o kangaka le anga o le soifuanga ringi le na esa unoi le amatanga o le tapor kalame o upu makala ma me fai ma le fai nga ka o ngi kai e o ai ngai fai fe au sa o fu e kausi e kale si e fiu e launga o nga ua makaukia le poko ma le malama yes ai si fa tula utala le o le maua le ngai pese ia o eva inge le taxi e ia runga le mea le saine fa ilo ayo lea o le taxi usa o le maula lea e fai ma sulu yo vai ma mala malama yo wala e ma fanga ilo loko e kalia le kele o mea ma onsa fata o to fa a o longa fai upo e lusu markuru o ke fia fai kawinga ia isi o kuspa ia fa mai ia sili ona leo ina o lo loto nai lo mea uma awai tupu mai yai le amio mai o ufongofua o fapia esele aso uma mesel sa valinga le yai nai ku ke sira fia uma sa mo ia o te lo foi e maua ni tangata le lau ke faia le ngai mea o mai ngi o le alo ke faia le fa le anga wa o le foi la ku ke maka mai mo la to maua
se le nei fo I live, and that's fine. O le Halloween o tala. Ai ua fai le ngei whaata oto le poto Solomona. Ma vaenga tā mau to o manga iai. La usa valinga me se foi so o rua ma se o matu ainga. Ia leo inga lo loko. O ke koe whai aku, ia makua sili o ngā leo inga o lo loto nai lo mea uma. E anga e kupu mai ai, le amio. Le ale winga o lo whamitalanga. O le kele fo i o kaimi Mr. Faraimo po lo sunga le whaila unga o talile. O le kele o kaimi e alu lo umalosi e leo au kupi. E alu le kaimi e leo lo fali. E iei kaimi koi kiki o poreare kaunga ka o security ke mau ke lore ke whafonga mai o lo te whanau tele ai te whafonga mai. O le kele o kaimi wa e alu whapipi I system kaunga ka security system it's okay for more o langa ngai. Ai kau ke whaia ngai mea mo le leo inga o me pala. Amen. Kau ke fiu fo I e leo la ka avale fou nga sinka mai sa si wai le fa pe o ela la ku so se si ka avale e ke ia le ke relax modi a wa ke ia le so a mai ku pe o loia mai e ke fiu e fai ni leo ngo materialist stuff e ke fiu e fai e sao ia I le fa ka mai ia e sao ia I meu. Amen. Ai fa mai fio nga le tu ia fa halu a koa markaimi e leo ai lo loko. Anga te sila fia. E ke whaakamala loi le leo I ngoro loko. Kupu mai loa ma le amio. Ai leo se amio lele. Yes. E leo se amio lele. Leanga e ki ngā waiwhela tatou. Whaamawalalo ma le loko ki ngā. Leanga o mea e sau e ki ngā. E ki ngā kili. Ai whai mai a fionga le tua paua leo le mea mwhainga whai leo lo loko. A e whaalongo o kula kau masua sua lo wika. Le kua e whaf. So ngi mai. O e ama ua fionga nga e whai mai e leo lo loko. I ngā nge I leanga masasi sa ua amiho. O ngā lea kangia leo oe. Nga e suia lo kangaka. Amen. So o le wha mafa mo kako e mai se ha. E tau kei e le mawhai. O le soifuanga le nei. O la fo ia ta oto ala o tulo. E ia ala o kula fongo wai le wha pia lai. La engo fongo ia ma engo fongo ia le anga e wha mai. O fionga fo ia le tua. E ia le me ka o le justice. Io e ia e le whaoa fo I. Mercy cannot rob justice. E le whaoa fo I e le alofa. Ia le kula fongo. Amen. Lenga even fo ia Yesu Keriso e fa mamalu ia hala o le tula fono a o kula fongo silia o le ame o tono lon tama o le winga la wala ingo ufa no ufa tu banga lenga ka o mo o le kelo kai o ke ma fau fa pea fiolai ta fiolai karusia talusia tangata ile o faia ka ko on kanga ka o la fa po fa talusia lon tangata lo tu o fonga to me. Yes. Ia kia, o ke ngofo a isi kai me au wha aia ko ngai I post ma le whainga o isi fo I kangaka o mai sa awa o isi fo I whai mai I meo pages wha ala filafi. Me nala na o whai atu vanga le langa o ka hau ora o wha asoa lea. E ka hau fo I mo oe le ke react fo I le ke leo mea. Ai misi awa e hika, ia waila iai, a o le leo inga la no loko. E oso ai ma ke ia wo ngofo post o palau vale ma tu fa funga le tunu ma ai le a mio le ale menga o le me le ka kon ko faia amen ai ona wa le ma fai ona leo ina loka loko nga ke ia le wo ka ke a ku so fia o sa vali ile lima pole o ka usanga ka ke le I ko palau vale fa ka inga ta te le to fai upusa ai o nga ka va ai aku afa mai au asia ka o ia nga ia aluia le tua se o nei talai le ai e kinga ai o nga e fa o nga mai e ko e kofo inga ia okay ke si rafia
Yes. O ke whaamalosi ai se uto o lua mo whai aku. Ana. O ngei mea uma. O kofo kofonga o le kāiai le whaaolaka. Yes. O kofo kofonga o swinga o le olanga. Hallelujah. Aua ne i o tātou whaapea. E suia loa e lea kua. O kākou olanga mo kākou loko ma mio ma me uma. O ngā kākou wewa loa le lau whau malu. Ma e sa ai maa o mali. E au ngoa ma so go through i whaafika auti. E sili yaku le whainga kā o le kaiminengi. Ngai lo le kaimi o le kau wasa mai li swing o le olanga. I'm telling you that. E sili yaku o ngā whainga kā. Leanga o kofo kofonga i le ongi mea kākou ke fia. Ai o afionga le tua. Whai mai. E le mawhai o ngā ia songa a maia. Se kofo kofonga i le mawhai o tau avina. He will never ever give us any challenges that we cannot or could not bear. O le ala ngai alai o ngā maulo ufa kua. A whai e la lau mai au lea mea, e la lau mai au lea mea, la lau waku oi lea mea paua, la lau wa e la tau umai rungo le Facebook. O i fo i e o lea ka ngofi share ka whaasoa e fionga lea tu, ala ua la lau e fo i mangai ngaka. E le mamawhanga mea. Amen. E le mamawhanga mea. E le o vaku ngai lo se mea ke ngā whakia, a ngā si la fia e lea kua. E o vaku le mamafa o kalangi. Believe you me. E le ala winga vo i le kua ye alo lofa ya ke ia. Ai wakako si le sila ma o wiloa. One thing e kasi lava le ka ngaka nga koi kiki au nga le nga whakia. Le anga whamai sa kau ave yo nga luma. Nga kau ave yo nga lunga i le nga kau kako wanga sala. A o kako puapuanga. Le ala nga le nga koe ai o Yesu. Lo utamai. A whai e mawhai. Ave esere ngei puma. O mea ia nga kou frua Yesu. Pawari kaimi o nga koe kaimi. I le whangua i Getsemane. Getsemane. O mea ia nga kou frua. Those are the real deals. Amen. Those are the real pain. Sins of the world. Yes. O mea ia kau ke kou frua. O mea ia kou frua ia salvation. Asiata. I kaimi ngi. They're peanuts. A piece of cakes. Amen. E le fa akusa inga. O a umanga mafakianga ke savali ai o a me yo ke savali ai. Fai mai ale, fai salamo ka vika pe uinga o savali vaku o le akareoki ka ko ke le fefe a ise melenga. Au ka ko ke kiva pia mea. Da fa malo singa. Awa nge yo ka ko give up langa yailes. E stress ai. E take more meo online bullies. Ese umaka ko de taking o mea. E uma enga wo koe peka i liskangaka. Ke lo e uma enga wo koe iku. E uma enga wo koe fo ia i liskangaka. Ikua. Ona wa faa vai inga i mea. But I'm here to testify and to share this with you, all of you. Kako uma. Se mo meo winti mea ia inga nganga whakapuki. Yes. Ko loa. Ma kau ave yo kako rungangi ia nga sala lalang. Leanga akako fai kau sa o fionga le tua famai nga le kasiar kangaka. Nga kau ave le nga kau nga sala a o mafakianga mapuapuanga. Now, ese nga sala. Ese mafakianga langa o mafakianga la via mai ai mo mai. Ai fai mai le kuskusinga a fionga le tua. E o oi mo mafakianga mai ki nga now. Oe lea e kai me luluki ai mai aki oe maki nga koe nga ele nga fakia. O mea umanga, o mea nga sa kau ave. Mea umanga sa kau ave Yesu. Afo le alam nga lai ako whaafonga le matoe whaitau o fionga le atua. Lalu winga o la titala.
a tautu e fo ine e fai tau fio ngā le tua. E fai mai. Koi kiki a kango ngai ke kango ia i lenga mawai lenga ole. E koi kiki a pi fo linga mai ua kau ki a pi esu. Ei. Koi kiki a fa mai. Lo uta mai, Father. If it's possible, please remove this. Yes. Remove this cup. Mai. O le fasiri ai sea. Ko mai a ka ko ke mi ke. E fa penga e mama fa lo le mo ngale ke mo ka ua vai fo ngale le vai lo vai ka ko ia sa ke ka ele mai pai lo vai io ele la culpa pai uka. E amo. E ke amo. Ia e o mai ngo ele ma fa ia. Ia ka ia la ia le e fa mai se dad. Ia se iwa ko ki ngalo ua. E tai fōringa fa pena le fa so le o mai nga Yesu o lona langona il ke mire fongo ke semane wo ngane ku poi fa mai a fai e ma fai fa mole awa ne ia ve ese o ia ave ese ngai puma fa mai please remove this ave ese ma ia ai nga fai a lava fa mai e ka ia fai a lo awang e fai a lo loko ai ia fai a lo fina ngalo. O winga la wala yo no ufa yatu. E fa benga fo ile ka ku sa valinga o ya. Benga ka ku sa valinga ma ya to va tu sa u fa so ya ma wasinga va nga ya mfa ka ngo ka u fa si fo ko i continuation or ka muri ma va nga pena ya pe ise va nga ki fa so ya o le so kulu. Le power me ya e mo na fa amalu atu le chanto. Ka u lo ngona tua fa mo le Check 1 2. Wow, long on mai. Check. Oke, ya. Oke ro po ela ngonga mai au. Au kere o te lo ngana tua ya. Kere lo foi po oke ka live. Ale te va ya tu foi po ana to sia ki fo fa mo le i lau masini ia matulanga foi o le ta ya pe foi ska pe se fa le nganga e si va sa e foi langa lo tau vai tunga lo tau vai tau sia tu foi ya lo te vai tunga pe fo ringa mai wa le e se ta malunga de okay ya a jono le se ki kwala ya u ya la pito la fa la kupela la fa so la batu pela la uia fa so tu langa fa wa tu ya te lo langa ke lo lunga tu ya po okay yo lo mai okay ya okay seki o te lo ngona tu el termina I don't know polan ma fuanga te lo polan ma fuanga te o uso now not just to let you know ya a fa yo le ala okay ya la u la ya ona le faina le la ngai mingu ki orka polkala ai wo fia pena te fai atu o ngai la mea e kukupu mai ai me so tatu sa valinga e o ngala fa so le mo e foi le te fa fe ai upuia ka ko makala you know e sili le upuia a o lai ka ko ke lo bingola utala a lai ke lo le sili fia le kua se ele ya se me o fa le ko ngoi la o sa valinga remember ele se ko o mea o ma foi ka ko ke faia ele ma fai ona tatou fa amalia na umani tangata stotele amen ele ma fai o fa kusanga o le loto tangata le alinga fai upu foi fa mai e fiu le kimu e palasi le sami ele te mangalo e fiu o le ele vo e fiu ki munga e lolo vai e fa mai upu ele maria i vai o le ale winga o le fa matalang po o le ale lolo vai e fea e ko mato e matutu so le winga la le na ta fai atu au fuanga i ko adia ka ko au ne i tau fia me le ta to te fai ai mai se ale fina ngalo le tua ona
o re ka ko fefe fo ile mai langa nge ke ua fai mai ka ko nge ke ua believe you me na pa wa le vaenga o ke ku i le kaofi o fa ku sa wa a lo so pa wa fa pe fo ila to o mai mo mai na pa wa le vaenga o te tu i le taofi pe a o wiloa ua fa pe o pi o wala pe a o wiloa ua mongi a kala ka le fai mai o oelea ai mesele o langa wa suia kai lolo le wa kauro lango ka kur ka ofinga le anga i le ngata o la ua mo i mai kala ka ngaka ia a ua matua le fa amadia inga le finga ngalo le atua ia i mea ka ko ki faia so ia jaulai ia o le vaenga le na o ka fe fo iai ona ele malie uma le lalo langi ma me uma ai me se fo swinga yo le o langa tatou te i man savaringa o le pito i mawalunga fo ilea o le fai kau mai ma le mai tau mai ale al totele e malia ya jau pawala usau no ngale amatanga o ka ko le loa le me ka ko a e fai ngengi me le anga e va kula kan a e fai neni me le anga ola le fai ki o ingo oi ai a e fai fo ngi me le li e maku a fai ki o inga fo oi o te ata e se fo le la utoi la ngona tu fa tai le utoi a te le lo pola vanga na a o se fo nga fa penga a e fai ngengi me le ke vai o ngi me le anga vai upu makala a ia langa fai nga kala o le ila le ai ava ai mai fo i wa tata la noa tu swinga wa fai ele tu ai lo fo so i fu ai se fo lo wola vai e kasi a fo ile kala fo mai si o le makua fia a ngeru wa le o le vai po angi me le la ki fai ai o mai fo ka wa mai e o mai fo ta wa le ai ele to me I don't know o te lo for fina ngalo tasi le o de sunga ya pa le yo ke le o fia o I am not in the mindset for ile fa apea no way near ile kau mo fai o ai fua no we are just sharing yes le ka ua sa valinga according me ua fai ile tua ile ola i ngei New Zealand nga makua i o ale o ngaula ua lui me le nga uma ya ngo fai bawa nga makua o paua le mea lai whafonga mai le atua o te le i o iai le leanga o re hoki e o se kangaka leanga e o mea ia e le ongi mea e mawhainga nga kako fo i le nga e alua e kulu mor vala au fa te inga tātou nei le na e tā ua le whaoritanga e le ongi mea whapenga fo ngare nga olo whakanga arua ke kangi e mamalingi o roi maka ia nga fa be mai lor fa fe au ia o le asore nei ia ma fa ti le ai o a fa ngo kis kanga ka ia o ele o le wala nga ke ar wai nga e se role e fe ro fa be mai o ia wo fa wo ka le yesu ma no it don't elu that's a crime yes that's a crime pe afa pe wa commit se crime o me langa ele ke le ar wai e se alo walu ka karo mo fe ai le langa ele ya u se pule ma se malo si anga o te fa o mati ai se o lo se tangata ele o se menga e fai o le menga fai ele akua so le winga lana le no fai so o le winga tana le o te le involve pe yai fo i se menga o mai ai wo ki se kangaka le fa fonga le nganga le to so pa wanga a o si uma mea ele ai se mea ele yo o iai pau ele fa tu foi la utala le se o fola o fa sa inga ie ma me uma ko foi amen ko foi se fa tu ala utala le o ke lo ala e maka mai nisio wo ye le la ve mai mai sa mo la to te moli mau la ko ke moli mau inga la ka finga o me ngi o ke le fa pe o ke mama mai God is my witness yes
Na ngole wakai dunga le Jesus is the answer. Ole kali lea nga o mau ole kali lea mai lea ku. Le ala fo ilea ya laio na o fai atu. It is never too late. Amen. For you lea wa e fai mai wa e la vea langa e ke o roi le levo leo le addiction. E ke o roi le levo lea o le addiction wa addicted. Yeah. Kusa ia tatoula ia mala mai le levo lea. O le danger zone lea o le kulanga o vai vainga I meo fuala au fasainga. O le vaenga lea, e la vea I fo ili mele wa esi iskanka fo I le tangu fia le pia. E ia I le ko kisi le fia, e ka e iskanka ya rua whenga ruenga, e fo iskanka ka ke wa I loa ia mentua alcoholic atole tino. O tu inga fa penai o I fo ili o ngongo meo fuala au fasainga pe o le eisa, cocaine maluanga. O isi mau fuala au ese, heroin, a mea uma fa penga. E tele lai na o va aia tunga. Pe tali mai fo ina inisio a uwo manga inisio kangaka uwo kwa aia kunga. Fai mai, ua fiu mau ke o e fai me ka ua rehab. Ua u maku ai ngā poruka lame au mai e le whaamasingonga pe ao o ina maua po a umatulanga wa mai e leo le recommende leo. Wa uma fai o le fiu e ka loka o mai kua o le mea kasi. Wa uma fo I tu a inga recommendations fo I e. E recommend e o ai e vai mo counselings. Wa uma vaenga na e te sila fia oi. E fai mai stanga tawali e se wha moe. Wa uma le ala fore nata te wha noa pe a wha pea e refer ko akele le upule wa le se wha moe wa si le lole oki. Na te e lole wa pule loi le ola le to tele. Ai ki rola ukala. Le tonu ai wha ingoa ai lau porukalame. Jesus is the answer. Le hale wingo fa matalanga mo o to uma le nei vanga le fiafi. O lo fo ilea ko manga. O le to o manga fo ilea na o mapu ai fo ia uia. O le ko manga ngo mapu ai. Nga o fiu e refer a ui anger management, drugs and alcohol management. E te sila fia, it was just to complete and fulfill a piece of paper. Nga pa wale ngā mea. Nga o lo walu ai whaatau nuu. Ona o lo whaatonu ina mai oe e ala o le tūla fono. It was just for the system. It's just to satisfy the system. Le ale system. E le e o lo kingo po o lo ku. System mare malo po whiale kungu ure ki hai. Ai e ke koe fo I lava, e ke koe fo I lava, e ke koe fo I lava. Pea upe whaile nā meli e koe fo I ar ngā meli anga. Io, e to e fo ia. I lona nā tura. Le ala fo I lalenga. Le ala I okay, I can understand. I le to a tele, ma le to a tele le fa mai kasi le masinga, lua masinga. Ai o manga enga so le mai mausi ka mau o pawa. Mai mausi ka mau asiata. Mai mausi kei ngeo. O hana, mai mausi kei ngeo ai. Ai fisile ko isia. Fa mai. La le wa koe fo. Ma fua isia. Leanga sa e wha moe I le tangata. Fa mai a fionga le tua. E whano mama laia le tangata e wha moe I le kangaka. Amen. Hallelujah. Wa uma porkalame ngo waluai fa mai. Ya, a fayo fala ufa sainga drugs mabenga. You know, for my you can smoke, you can have just 1 or 2 puffs. Vai. Vai oi me au mai e au mai e porkalame e fai kangaka. E ke ala ku e fa mai okay. Share my love story. Why are you here? O ngā mea, ia ka uroro ngoa, ka umangei mau mea, e te sila fia. E nana ufa ia tunu vaenga lea. Ngā umoro lea, ngā mairo le experts, ka ngā kaia, lea wa o potoa leo le lalolangi le tatu te iai, e le experts, a le ngi ufa ilonga le mea lea, before ringa mai e le se ka ngā ka ua kele oi. Le winga la lea na intanu ta fai atu. Waka go through ngā mea, waka fiu ka ke whai prokalame. Pawa,
le I mawhainga ku uai fuala au whaasainga. Le I mawhainga ku uai le fia I le alcohol I tūlanga o pia ma meo ava malosi. Le I kai nga mawhai ngā mea. Uma mai lea porkalame fesili mai le umi karunga e clean mai ngai mea o faku. So le lewa 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks masinga. Ai te sila fianga o ngā ki ngā oro uru ki ngā le ainga. Yeah. Amen. Ngā ki ngā le uru ki ngā le ainga vai pā ma le whaake ia le uko sa vari. Oso ese ka vale e haru koe haru le liquor store, bottle shop. Ke ia haru koe whmai. Ngau a koare porkalame ngā mai e au professor o doctors o a umangi ka ngaka experts. Le ngā mai porkalame whaka oko mo oe. Ai ngā onga e sa wale whare koe oso le ika ia au rua pisa maroko rua pe bua ika I lau whangau po lo anko so lo anti so ai lava le uwha le ka ue ka ku uwha pā mai lo uwa. Amen. Ke ia le ua e koe haru e koe fo ia I mea ia. Why? Ai se a le anga e ki wha moe moe le ka ngaka. Le anga or karanga kuspa ia e whango le wha moe moe le si ka ngaka. Ai a whai kau ke wha moe moe kasi I le tua. Wha maua lalo ngofo I lalo ma wha longo makalia le upua le tua. Hallelujah. Ma e ongo sai ma lo loko ki ngā. Amen. Kei roi. O I ngā mafuan. Ngā whai e roa mara ngā ruenga ngā lue mai roa mara ngā ngau le tua. Ma ngā lue mai aki oi. Te lola o isia uoi sa mako ula ula whakasi. Sa mako ai whala au whaasainga. Whakasi. I think at first sa le karkong. Leanga e le whaakasi whaalua whaakoru mo try o e kau mawhai e ave ese mea ia maa kipi. Langa koe o le whalipui koe o le maua kai e leo. Ko fulo le whalipui. Kusa koe pauanga le mea ngā. Ai Walua. Yala na le yo fa kai ke le ai lo tama fa le nganga. Yes. Le ia kai mingai. Hallelujah. To fa fo ia la u ka lai pe go fa kula mkanga. E nga lue mai le nganga o le akua through somebody. To help someone. O aula. O te le tu ua ilalo le to atele o youth leaders mai e ka le sia umasa o ui mai ai. I thank God for you. Ai o le malosi o le levo le paa o lo wolanga. O le whekaui fo I ngā o ka ngaka e au mai e le akua. E whaakaukaia, vai-vainga, maami o leanga, like o lai. Remember this. E iai loa lo loko. O ngā au mai loa lea e le atua re ka ngaka sa. The man or the woman of God. E a mai e whekaui le lei. Mare ngā rua inga o le vau makua ngai au. Amen. So dasil na ba ngā lea to e fo ia ila utala le amitanga mo fa ia. Timing, the time, it's not yours and mine. It is God's and God alone. O ia ngā ke ngā lue mai I longa kaimi. Langa e yeile kaimi e mafawhawai o e ma this is the time. But it's not the right time to him, to God. Yes. Eoi. E ile kaimi laka ke whaapea ka ika o kei o ula lea. O ko ngwala lea. Lau champlo I o au lea. Hai whamai leai. Leai o le monge le mera ngā. O le monge o so le mera ngā. A maa fuanga e li liu. Ia. E kai me ngā rua mai whamai le tua. Le uka whaiaku le o au lea. Alai musu mai le nganga o le tua le ai. Se koe kiki la ngangai ke le io o le red song. O mere le ke iai. O le iai le si levo mawalunga o le aipia. E ke le io o iai. Ingange I e vave fia angeru mai. E ke ua e fia vave sui mai. Ai e lakui o le iai le pāki lea. O ngā vaku e fo ile ia o le si kua inga mea sui siri haku ngā manga. Ia ngake e fo ile wa koe ngui vai. E whamai leo le nganga o le tua le ai. Not now. Ia o ngā whaahui lo leo oe. Yes.
Se ia o a inga ia whamai lea tua o kei. O lea ua o vai aku. Wa e ui mai mea ngei o lo wolanga. Lea ngai ei fo ianga porkala me whaka amiro mo. Oi, keilo a lautara. E le whaapea fo i o lesi kai minga e ui le vangu o lea kareoki. Onga o luka whaavarvarea. Onga o luka whakamala. Le ai. E iai le kai minga whaaui ai ka kouma kako sa valinga pawa. Nga maa fuanga whaaui. It was for God's purpose to fulfill his mission in your life and my life. Amen. Yep. So e ai la le journey foi lele nga maa fuango ka aru le lalo langi o loka whaavasi vasi kulo. Ma loka whaakamala. Ai e ai foi le journey nga e alu I kua le lalo langi. Ai ngau ue le kua rurima. Amen. Whamai, e ui lava inga e sa vali le vangu o le akore oki. O ke le fefe o awinga o ia mea. O awinga o ia mea. So le, e le engi vangu o ngi mangu ia ai whamai e ke ui le oki. Pe a e kango e wha make sense me lo mafau fau. Le anga o mangu ia o le akua kango I lo rima kamakau mangu ia. Kango I lo rima nga vale mangu ia. O mea e kango ia yo au le anga o fionga ngā le tua whamai ia mangu ia me kango ia yo rima. Ia mangu ia le me palu ai. Au whalawa. Ma ku wai au suahau vai o manguia nga. Hallelujah. Ai pei kai a whaakau ngu fuafuanga le tua mo oe ma upawa isi kaimi. E ngake whaauinga oe a lai ngake kaika ia lo mai ke le oiloa. O lai yai ma oe meanga. Ai nga maa fuanga whaaui se ia whaakapenga inga le lei oe ma e whaakapenga le lei ka ua. Ia whaakau nguu longa wha moe moenga pei o le whainga o Paulo o Saulo lenga di iua e vea ma Paulo. Nga sila fia e lea kua. Nga sila fia one day I will use you. But he allow Saul. Nga allow e alu e kaamilo I ngā mea. Whaasawa e kala le lei. Whaasawa ma whasiokia ka ngaka ke risiango. Leanga e iai le purpose a koa. Leala ngā kisira sila ai sa moa e misi fu oe o lo whaafonga mani ngei podcast. Ko I kiki a le ai a se aposkolo. Le ai se kangaka mori mau ya ke riso le kusipa ia mai lavar se nga kuai e kau fe nga fo. Ko I kiki a reisi se kusa man maru si o kamera. Ko I kiki a o mea o mai e kau ke a o ingar kusipa ia o upu o afionga whamai o Paulo. O Paulo aisea. Leanga e kalangoa mai e sau ngoa mai le aposkolo. E le nga o mea nga whaalongolongo ai. E le nga o mea nga vaai ai. A o mea nga ola ai. Ora e se ngala nga. Leala lalna. Ayaya sesi ka ngaka e mawhainga koe whaakusa e la ukala lea. O Iosefa lea sa ave e kupiko. Whakawinga. E le o se whakamalo Iosefa ngā lainga polonga. E le o se whaavaleo Iosefa ngā lainga wharpuipui. Yes. E le o se sori kula hafongo lenga e lenga o sori kula hafongo ke wharpuipui. E mawhainga e wharpuipui. Onga o lau mau ia Yesu Keriso. E mawhainga e wharpuipui. Onga o rukau karasao. Yeah. Hallelujah. E le onga o se whaakamala po o se anga sala po se sori kula hafongo po se ola whaakamala whaavaleo Iosefa. Ai onga o fuafuanga nga ka penga e le tua. Inga ia whaaolioli ai le kamalea. A wale aso le onge. Amen. Amen. Pela la ngaya le nga fa ko ila ka kala woka ngofo moka koe manga ku ngaku. Wait a minute. Ole mea ea ola uarunga ngo uarua ikua o sa uarunga onga o so fa vasi ma so fa sausili le kua. After wo o iloa longa finga ngalo. E ole mea ea nga whaakanga e le tua. Se io walu so kilo awa o ke whaiaku lau kala. Ko I kiki lei se whare ku lei ma whaakawele aisa ma real masters. Amen. Amen. Ko I kiki lei se ngā whale o ngi usila ma hau te roa ma ya mese ma koe o kilangi laku ngai Hamilton e aru ngai runga I North Shore. Ko I kiki lei se whale o ngā whale o ke rei roa. Amen. O lele winga o lau kala.
ai ua o koe ngofo mo koe va ai nga whaakapenga oi ia so ngi o le ale wingo fa mitalanga wa ka ku va ai le malosi o le mele kongo sio ka ku ngu neo awange te ninga fa prokiki folo ma lo ka ma fo fa a le wingo langa pe happen po ai pe HRPP pe fast pe sapo a lava uma ele ai sisi ka ke blaming a pa wa me blame le fa kamala o sao ku kongo ka ku ngu me ia amen ele or kai mi ela le nga fu nga fa ka penga ma oi yes inga ia koe kuku o ngi mori mau e ke hallelujah hallelujah e kau ke kuku e fai ma mori mau e fai loa le lalolangi e le anga mea ia e le anga e kukupu ma iei mea le anga uma e le anga ai ma fau e uma ai mea o nga o fia ngia uka avale wardu me honest whakafonga rea nga pengo whaku o lunga i lau purukalame le Jesus yansa e ingi mea palafu e ingi mea se uke kua e mori mau lo ko olua e mori mau fo ia ufelengi o cousins ko akele o ilako you know one thing what noticing of ingei ai sa fo kilangi ya mako to atele o ilako la o kangaka mau o lunga ma me fa penga ngei a mo kailua o kangaka fo ka ki le ka ifa pia ka ikaila ki o fa ma Makulang fa penga ia ta ula ya fa fonga mai fo il to tele le ile se me ku ke por fo nga me ya le nga one commitment zingo o fa ya a wa sui ya ile ku lo wolanga e ye fo ile kai mi musu ile nga nga ole ku ila fo yuso e ye fo ale kai mi ole tua e o ya a ko fo e vea le la ko va mai marsina sira mai o ukau longolongo ma o ukau mawhaia kupea. A kongo e alua sause aso e sause malama. Na kou ke kalia haifo. Again, e peia ngo whea o re kaimia le tua. Ia, la fo ku lau, ia o leu sofo. Se vaenga ke fia whasoai. Amen. Ma ngai le muli mau. Ia, paftai ai le tua ne fia fi ile lau muli mau me le o ilo muli mau e au ngā hoi e whai mawha ma losi i nisi hoi o uso po o tō whawhine po ai lava o o paonga inga ni meo le wala au whasai ia le o tātou whaalongolongo ne fiafi ana ilo muli mau ia wai e reo whaapea ai e sawa kerera ua Arere ai lau whaalongo e pia sawa ia ai whaktai le tua ia mo i tātou umo lo o whapenga lo o suffer le i melinge o le wha au pasai ia whaalango i le tua whaalango i le tua o le tua na te mo paia ona wa ese mai o e le melna i te iai o tātou whaalongo i le tala ia Paulo ina ua au ngangi i Paulo i le tua tolu, 3 times. Lai tau ai lefo i le lua kere ni tolo ni ta upo sulua, pai upo valu ma le iwa ngai sau wai. Ne whai mai. Me pai upo valu, mai na o ai oi whaatolu atu i le li i ona o le mea. Ina ia aru ese i a tea, o le ki Apollo, o le tau le whai pui iwa, whai mai, ona whaapea mai ai lea o ia i a tea. O loo nei a lofa tūnoa, e lava lea, e wheso soani i a te oe, a wā o le vai, e wha atoa i nai, loo mana. A whaila e le te whaapea i fō o whaapea tā i a te oe, a le whai mai lea fionga pa ia le tua. Pai le tua i a po. Wa lava o lofa tūnoa, e whai ma so soani i a te oe. O aile lofa tūnoa, o Yesu ke wiso, o lona ale pele to tasu, na maliu mo oe ma, o le ala na ui e Yesu ke wiso, e le ma whai e oe ma au o na ui ale wala le. So o a e whapea ifo lai lo loto o mele te ui e whainga tā,
Ale fai mai le tu. Lava o tu no le tu. E fai ma fa manatu ia te oe. E ma fai ma so soani ia te oe. E toa ai lo lotu. Ma e pa tu ai le tu. Ma ave i le tu po ngam fai ma tau lo e se pa savali. O le ana i nefia fi ma ia mo ma. Le te fai mai po fo mai o le. Ua tele ai lava lo fia. Ile mita i mea ua o vai ai. Ina ia tu mau i o lunga le mana o ke viso. Amen. Ia, aua wapa pita uli wapa inga tā leo ranga tatu ia. Ia lava le loftu no le tua. E fai mo soani ia te oe, fai mo soani ia tātou. Ia, ia le tua ni. Ia e mo mona o te whaamalulu atu i tātou aanga o o mai moa me lunga tātou pokalama. Ia, so se mea e tau ai le a fionga le tua ma tau le suapo Yesu Kiristo. E ia le ti apo, e ia le whaaleanga mea o ti apo. Le ua walu tātou pokalama, o wai ko ke e ua pe Amerika ko Facebook. Kere o e ko tanga tau wali po kia ka ko Facebook ia o kere ilo. E pa tai le tu. O na tato YouTube. Le o umona o te tano te post lunga le tato Facebook. O le tato YouTube ngai na tate tala no le upo le tu. E le o nisi atu langa. O le upo le tu e fai mo so soani mo oe ma u le ne fiafi. Le ia tu ia tu le no le sunga ia. Ma lo fa tai. Amen. Amen. Fa tai le tu. Io e la fo na au vai tu ai wa I lunga wan o sheinga ya ai o lo te e tunga fa mai o te available ya ai le faina se for being ngang wa si fa fi au ya ma ko put or no puts we will still praise the Lord live or no live o le ala vai le tau fi fu le tau fa so fa fa vitai fa pe o la ye ni si lunga o le ta foi le YouTube ia si taimi foi la kilo ku le YouTube pe u te mawai le ta le I think I need to follow through lungo le YouTube ia pe foi venga ia le foi na fai mata tilo tuai ina ia ko menia na ni foi tangata foi le fa malom fa manu ia tuai foi ia ila joke fa tai tuai ila to ia o lo mo fai ona ai o le nganga na pe no fai atu o le ana le o ke ngofo ngi o la vai la fo ile fa marosia ai la fa soa o te le fefe o ke le mama o ke le para ai e ka ule ku se tato tunu isa mo now langan mafuanga e mafainga ka ko karangoa e mafainga o karangoa o bia ya New Zealand let me say this ai oa o lo ko maro fa wa o sa mo o New Zealand aku unge ye New Zealand Australia ma wala talata ya auto Amerika o kamaya la fo ya tangata la ko New Zealand ya you know e mo walunga fo ile level system o New Zealand le ai ele o la walunga tele ma obvious mai se tulanga ka corruptions fo ile e ma fu ai la ai tia o le fa nga inga wo ngona ya ulo fo calling ma me na fa ya o ele atua e fe so angi mo si o ka ko mu isamo o mea fo ila ia wota fa ia tumo ta fa so atu o mea nga ui e peia o nga mori maule apo skoro paulo o mea sa fa vai ia o mea sa fa vai nga ika o mea uma fa pena ai o to e fa malu si ika ma mori mau ia Yesu Keriso o le fo ila na o ke ngofo apia tele la to te fa mai ia la to te o la ka maria si o le sifio ai maluanga mako ai aisa mako ai cocaine ia mako wingua sipili o mangi o mani mau vai nga fa pene fa masi o le makua ia it's okay ya kia maybe on o la lau te mal o la to te I kaimi o mako fa nga me ma nan tu ai o kangaka ia malo isi le fie o ia o swinga o fai le tua mo o le ala foi le o ke fie ia uia
o te ta'u tangata, ma ta'u ia Samoa ma le lalangi ako, it was Jesus. O Yesu ke riso. Yes. O ia ngā mafuai, o ngā o le koe ngā ngau ia mea. Walanga, let me say this. E te o loe le me ta'u o le onga o lo nau i mea ia whalau whasainga o le pia e i kanga kai wa ngau ai whio ki e le kua. Wa to fia ni tangata wa mau ola tu soifua i le awa malosi. Wa to tele tangata wa mau la tu soifua ono le awa malosi ma mea uma ia isi i le ngama le lainga pawa. To tele ai fa mai e wa maliu wasikama o le pia. E sa ola utala. Amen. E ke amen i la utala le. E ia wankus. So le. E ia i kua kele. So e ia la vaenga whapena. E isi tangata wa loto a e umai maleola. Ai le mawhai. Pe wa siringa kali i se upuia le tunu. Pe wa siringa se fisosoa. Ia ai ato e tau atu nei e le ngō Yesu. Ia e fwere teimi. A wa matua mosu ale loko. E refuse fo ile mawhau. E ko Yesu nga wha moe. E sa or sua fo Yesu. Langa ye le sila ko ke taking ar upule wana or sua fo Yesu. E lau ke taking literally ya fo ngale nga olo say his name Jesus. Yes, we can all say his name. Langa fa mai afio nga le tua. E le sa waku ile malo le kua por malo ko mane fa mai le ie ma. Amen. Ele ai olai mangi ngo afio nga ko ke le sa so everyone can say his name. Leli Lord. Alai fa mai afio nga le tua. E le sa waku i la kou. E le sa waku. Ai le fa pia. Na o le na te whaia le whinga ngalo lo utama o i lang. A vai la ka kou leo ngā rebele. So e se ala le au sei. Say my name, say his name, say your name. Lord and Lord. Praise the Lord. Ele tau fia fo tatou ia le tatou te masani tatou ia fionga ia le tua me tulanga whapena. Praise God. Ele leanga na vaenga taua. Amen. Ai leanga ele o le meanga lai fai mai ai. Langa yeis ka ngaka pau ai fa mai. E fa ko si wa ma yari i laupia wa ma yari wa addict for mai ele mfai ko e vesi. Ai ka fa ko e ma fai le swa fo Yesu ala u fo mai. Ia se ke ka war so fo Yesu uma. Lai ele o le meanga lai fai mai e ma fu ai na e mo le o. Fa mai. Na o le fai al finga ngalo lo utama. A fa mai ala e leanga nga mea. Ele mo wa ye ka ko ngi ma fo nga fa le nga le me tulanga me pena la me la nga mai mo wa fo. O la ula fa fitai. Yes. Fa fikai wa o sao mai ai. Le nga ki addict lo ai me ye fo la fa sa nga isa. Maruanga cocaine wa umana mo me. Oh. Boko ko ya inga fa mai o le wa amatana eli na lo la tu na mau. O le se si fa mo. Ai fa mai fio nga le tua. E fango re kangaka. E fa moe re kangaka. Au fa moe ya ai le profesa. Au ko fa moe le ai. Au te le fa tu foi a me o le ngana tangata le ai. E fa moe ka ko i le tua. Pa wa le ro ka ko fa moe nga. E nga ua launga mai na fai fe au ke mi mua. Ba li ia. Launga roa wata ilisia sa e foura o la ko fa rongo la unga lo ma fefeau e ke sira fio i lo ma fau ko wa io ufa ali ia fa pe u ia i wa ka ke lo ma fofo ko pe wa ka ai fo wa lo fa fingele a ka u yo fefeau ngi o me ai e fai o si vai nga se ia ke o ka alo masingi chole umai le pei e umai le pei me uma o le la o watu o sa fai
o la unga fe au ia langa ko akele ko akele ka ole kalisi le foi la o ke le roa ko ma u la usa fa inga ki fa fia kama ko sa wale la unga ma ko so le ai o le le no fia le mele le o inga le se me ke fia o ma le la unga le inspirational night ko fai o ko la ku le so sa la o le so sa ko ki o ki va o ngofo le launga la sasa le launga ai le kai popole waita ko lo so le kai popole po ai oe po o kupu esa oia po o kupu ka yu kai po o kupu o freseio po o le di sidi o fea ma fea ele kai ku fe au o le upole tu ele kai ku fe au ma ka u farangilangi mai pai mala fa e straight tanga ia upole tua malu lo pela ko ku lo vai ku lo lima ku yo ko e po fe la vai ku ia oi ia pe ku foi lo ma fo e le te po le fa fianga man to mai la o tolu lo tu o vai ai o le e la vea ku sa ngao sa fa ia pa mai le me yo maka pa mai le winga le upole tua fa mai o ko ka ma wa fa penga le la wai ngai wita o to ta ma e fa ka minga sa o fi au fa mai e ai ka mai sa fa i ko ngor fa le ngi ku o me le hanga ko ke fa ia ku o me le hanga ko ke fa ia e oi o le fa ko e sa usa amen amen o le ke kango ka fa mo fia ku male ke lor ka ko fei ka so nga fai fia wa a ku sa or fia nei ese mai tenga fia foi le nga fai ka lai ka ngaka ngo forona ia le a pingi mai lo pe fai mai lo emotions wake a me le te fa so atu le ai o le la sa mai le la unga so nga fa fia ngai a wa maku ai o ke lo la tala pa ele so salia koi ki ko fai lo to fa ku o musu ia ala e wa na le la unga e fa ai o le la unga le ngalo ye te o lai fa autuina e fatu ia nga pa u faku fo ie le nga pa u le va kui lu ngore awa o le papa o le awala male mal parpala le ele o le la unga kongo e fi au nga ke manga ko ke ro o wa o fa ro ko so li se pe ro ai o pi allo kui ara pi ko maua o pi maua e David Tour ku manga ka sa linga fa le nga ro ke fa ko wa e nofo wa e le manofo wa e le fi ai ya wa e fa ya ku wa e le fi ai ku sa wa ka mo wa meranga kusa wa e nofo au a makanga kiro so po le asinga ka mai excuse ke fa ke la ai fa e ke ro i fa wa wala o le make piko i ruma kusa ngo foro nga lu o le role i ruma le mak sa fa ia o le lai fa mai au mege amen o le ka o faro fa bengi o ko kiro o ala se kumo le roku le ala sasa ma le fe o ko ka ma o ko i ma fa le sawa a waitai i kama ala general ala no rifa o le faku le pa u o le kangaka e fa folinga ia wa sawa i ro markamanga ioi o le kangaka o te va tuna ia ai ki soi wa ke ro foi ala via i foi me fa e kaka le sa fa o ko le ko ki sa fa mai e tu o le tato wola fa folinga ia saua ia soli o whanongorongo kunga o makua o le sa o loko fia ke ro e o musu ko e loko rua a uma loko nga e la kudea boke iana o mai ea a uma loko nga e rua kule pe vilia kua o koe sau piki oi mera mo kupu alo makifi musu wa ia la unga mara fia wa amaka e anki nga e uroko wa ai ke lola utala o la amen ya haleluya e la nga le ali ngo fa ia
ko vai le suinga o fai so le amen o ke fa fe kai le ku le nga sa ke lo ai ku wa ku fo o lo to lo lista mi fa maru lu for kinga le ai nga pe fa pe ore mai mo mai ma o hana le si kai mi le stanga te fo e fingo fie lui ngo lo tal e ke le au kai fa pe nga e ka o so me fo ia nga ia me fo ile le che maru lu ai che ngo fo ia se o ese e ka fa pe nga ai ke lo o ingango lo ai wanga luele anga ore tu o fa yaku sa wale me or karifile mu anga o fa ko fa penga fa mai ia arkinga ai oh mo ia o ke pule fa penga le o langi ke o fa pe ba mo ko le vanga lo ku mai o le vanga mo lo ku kinga ai nga o le fa yama mo me iku fa ya ko mai la piki fo nga le mo le oranga ia o sau fo i si kai mi pe ka fa ai vai o le lo le la ke la ku le mo kai ya o po le tu ke lo fo mai kinga la nga ya o ke la ya ai nga ka o mai fo i fa pe ya le la o fo ko ka ku sa pe ka o sa fa pe nga le ya ka la kinga la fo le la wat fa mai si ku o sa ke si ya o sa i ala sa mai ya ai nga umma ku o leo ya le o fa tu ka o fo mo tatou po ai so fa fonga mengi kai ia e la ngonga le leo i kiki ma le fa kauba ke roe nga uma nga ko sa fa ia kasi le kau seki se kai mi fo ile le pe nga lo mai ku lo ngo ka ku singa ko sa fa ia mo ko mo i ai o la ngonga moni ala to tinonga ai o la ngonga lo le leo le nganga fa mai yes no foi la o upuia ke fa lo ngoinga lai i lo e sa lo ma fo mo lo fa mai sit down and listen humble yourself o ko ngofo ke isi ale fa pia ai o lo ma sa ngoanga fa fi awa uma ka kala e wata e fakungi nga ko ulu ele se uma ele ai fa ai o le maure ele ke fia fa iso ai pau le kangaka I think or Isaiah help me yeah ai pau le kangaka e fia sila ia ile ku nga o le ua faa mawalalu ma le loko kinga o le ua nga keke la upu ke lo o e se uso ya ke riso pao malingi le mua uroi maka ai o fa longo ku lo ma fa pe se me va vai what a feeling ko so loia ese mango foi aqui ngalo uru foi ngare aqui ngase kala se si ke ka ke anseto ke an is foi dele ke lo ko eso solo ai vai ngi pe se ru se si se ko eso solo ma lie alo ngofo ai makanga ka u pe u lo ko vai pe u ma fa ka fa makangi kangi o sala mo o inga nga maka mai ai le nga lue mai le akua i lo ko through the Holy Spirit yes o inga nga maka mai ai mongi ala kala o ngofo le leila lo o male le la unga inga o ko mo moli ma ko foi la fi au foi wa fa fonga ki di va wet malosi o le au kilinga ese ka lo ka fa o fo mainga I still remember that day till now 5 years ago yes 5 years ago my brother I was still remember that every time I enter the house of God ile le ala fo inga till now a maka mai o fele rolo ke ngofo pe a mai mo mai o to mai ke le follow through the ministry o ke ngofo se vanga nga wa kumu pe marokia pe wo ko ia nga fa ko a sui lo le mo te no fo I on the second row from the front that reminded me
me foi nga alfa fonga me foi si mako ministry victory power ministry kamo mo le fe me fa vango me ro kong fo because I always cherish kusa o ke fa kusa inga ila wa savadinga o le ngofoanga nga male rollinga nga ma o si fe nga i male nga pa i o le tu nga o filifilia o ke fa ama walalo male loko kinga me nga i pele ile le nga ngofo la nga inga kongwa nga koe maua ile nga o la ngonga le yai le leo le ai kiki mfai mai sit down and listen. Humble yourself. Amen. Wow. Ala le wingo o famatalanga. O inga ia ili fa pia nga me ronga umolo nga me o i wo fa yo wa pa o le wo a me le ai. Le ai o le la amaka lo le pruning process. Isaiah, amen. Thank you very much. Le wa le fa ilo mai. Yes, that's right. Isaiah no vai ke mai ko no fa upelua. Fa mai wa fa mawala ke ro e ola o nga scriptures. E maybe engalo ya u le verse ai ele ngalo ya o afionga le ku. Yes. Oi. O afionga ia le ku nga fai nga le te ta u fai masulu yo vai mama na malama yo wala. So se kaimia e o atio neo e ia la o ia le upole ku ala unha ma wita e ia le e fa marosi e kai me sa u kusa o fi euro ka vai ia o ka sa wala ia pe o ka fu ia la ve mai wa la ve I va fifi ia ka sa wala o ia va ia pole asi me nga karkala yo vai ia nga ia afia mai ia ka fa pe le mangu am ko fix. Yes. O le vaenga le na o te fia tau tino ai mo mau fo le ne fia fil ka faso. A fai o fa afufunga mai se uso se kua fafingi. Yes. Awange I muka lo fa moe. Awange I malo si mamango malo vai nga. Awa nge I malo. E kau ke fa moe le kai mia le tua. I awangi e fa pe o le se kai mi please don't say there is no time. Ya nga o le kai mi maleola e pule ile ku ile pule o ma. Yes. And that's one thing I know for sure. Ioi. O leola ma le kai mi e ka ko ke le pule. A ngā lue mai a le nganga o le tua e ngā lue mai lava I longa kai. Le ale winga mar wha maungia ngā la ukala, ngā makua I vai le lau fau malu, pango kāfo I ngā kau whakasi mai Yesu. Ngā makua I vai le lau fau malu, fai le soifua ngā langa I kei ka ua pangka. Ma fai wha maungia la sori ngā kula fau. A le ale me ngā kupu. Kau de sile kamakau e kau de sile nga vali. And that very moment, nga koe mawai lea vangor ka nga kalai poko. E poko e faa mawalalo. Fa mai le rileng kau le nga vali. A faya oe o le halo le kua. Fa sao ya oe, fa sao mama ua vai. Hallelujah. Ki nga sisi runga makau e le o faa mawalalo e faa sau silia. Mai ele o ele ke kalangua mea oe ke fai vavenga. Yes. A faila o oe nga o le alo le kua soifua. Faa sao ya ma faa sao ya oe. Langa lele na fasi oki oe. Kuno. Ai fa mai le kalia le sika nga kalia nga eva le lau fau malu. Le kau le iku ka makau fa mai ua kongur ka sala. Ke roanga langa ka kere iai pao, ka kere iai kai minga kau kere iai uma ai lo peng fa pe mai le pongkanga sala kulo. Yes. Malolu. Te wa e ke kangwa o picture ngai kai mi ka ku kala. Kulo wa e fa pe lo peng fa kulo marka pe kulo wa Yesu Kristo. Yang harus sipia. Ua tonu la tasal ai langa ole kusi mai ngai
Sekolah semakangaka ia ngalaku fa mau mau lai kau fa manga ia mai ngan ai hu no se do pe ma kwai sai mai ri denga di ku ka ka fu mai bo kongur ka sala bo kongu afa kur ka ai nga oi afa kur ka ola pelo afa kur ka mulua afa kur ka fa ka anga afa kur ka fa sokangaka manga me uma ai e fa mai e fa sa usili o i roanga o le halo le kua ma fa le mai wo kongur ka sala fa mai lo malanga ungangi eli a e fio lo malo mana tu mai ore kangaka wailoa fa ma wala lo ile kaimi wanga lue mai ile nganga o le kua hallelujah iyo yes ore kangaka nga ola i se olanga leanga nga ola i se olanga fa kamala nga ola i se olanga fa kala le fa sausili I in that very moment iyo o inga nga lue mai ile nganga o le kua ma fa mai this is my chance ore kangaka lea wa o kari kongu ore kangaka lea ore alo le kua sui fa mai ai fio lo malo man ko mai fa mercadia Yesu leso ngi leso si le fiele cuore la cafioki e le or parkaiso kau dungo sa kau o leso la nga le bo lo e mo lo mai le ori e ku lo wa ba ku denga ngana lo ku e mo lo mai le ori fa sio kilo ka ko o leso ka ki fe kau ia la mo e parkaiso ma hallelujah ore kangaka nga valea e ola ai poko yoki amen Maresika nga kanga valea ola a o makua asili o fa valea oki e kau respiko la le winga le ala ina fa ya tula utala it is never too late or not too late ka ko ke ko fo ia Yesu ka ko kalia o ke yoe mo amenge ke le sao se ola e fa va u se ngo se ro ko ke o ke yoe hallelujah ke yoe le nga lela fa ya kula ukala po o ai ai fia aki u le melia ese o makari kunga ile a fia fo makangi ese foi le lotu na fo ai lo makanga ai o ke fa ya ku le melia e ke fiu la vaka ko ke mala malama ia o onga po a o onga lo loko le ekalesia male ekalesia ka o ke fiu fo e fa li liu le upo le akua ia sutu ma mea ka ko ke manganga o ai e le mafai onga e sao si ola e whawawau onga ongi ngā mafuanga e kasi lava le mafuanga e ke sao ai le ola e whawawau a Yesu a ele rou kausi anga polo inga whamai a whai ko ke alo rofa mai a kea i o ko kausi mai a polo inga amen mongi am whamaungi nala ngai ale ngwhai mai kusi a whaalinga e ka walunga fa mai ile aso fo ile muli e ka ikasi ai le kangaka makuku lai I luma o le tua o nga susu e lea pe fofola le sikusi fofola ma le kasi kusi o le ola vai e le ai ma se me fa pengei mai a fai e ke lua lea a fai e ke lua lea a fai e ke le loku ya ai e ke le loku ya la fai o le a e le sao le ole fa vau there is nothing like that yes le nga e mawhai nga vai mai ka ngaka o lau ke ului fea o walui fea ai nga orfusi ua lai whaase e ka ngaka amen ai o leo langa malo kausinga o polo inga le kua ore nga le ala nga fa mai e lua kusi e kakala there's 2 books o le kusi o ngā luenga o au ngā luenga ma menka ko fai a o le isi o kusi o lea o le ola hallelujah iwi ai ka ko ke ua ma ke le ngā luenga amen e ke ua ka ko I si fa mai o lua fresa u fai ko lu fresa u ko kuya ke furu fresa u ko kuya a fai mea le karesia ma fai mea o ke o fofo pua o ke fai le povi amen
e manga ia. Ai fa mai, e le ona oni au ngā luenga, ina ne I mita se tangata, po se kasi. Fa mai, e le ongi au ngā luenga, e le o le kaulanga, e le o le malosi. Inga nge I mika se sino, o le anganga, o le akua. A le aile anganga o le akua I mea kako ke whaia, e whaia fua. Fa mai kala fionga le tua, a wa ua latou te ena, mai o le anganga sa I le mea, ua o latou te ena. Longo winga, a yengi mea kako ke whaia, whai ma whaai kiki. Yes. Pe o ye le anganga o le tua. Whai usau kau ki ngonga ngi vanga o le fia fia msau wha malosi. Au ka ko yai ngi kai mi or whainga ka. Le anga o aso ngi o aso e siriaku o nga whainga ka. Pawa, e siriaku o nga whainga ka, so ngi ro aso la. Hallelujah. Ar whainga ka o mea umanga o nga kupu a ngi loa le lalolangi. Ar whainga ka e o ilau sa vali fea pu e kakaro waka ai ku uilunga. E le iengi ngā mea kai mi o Yesu. E le iengi ngā mea kai mi o aposkolu. E le iengi ngā mea I aso ia kau ke karakarango ai o aso kuanga. Le ai. Ua siriaku o nga whainga. Le ar whainga. O aso ia e. Au so ku ko inga masilo makua me ngai kaka makua I rungo le pasi aso ia e. Ke ku I runga e la ai kua. E si. O aso ngi. E kai nganga vai a kunga siro makua mas ko inga ki nganga vai mor fefe au. Ala sa o ara sa fa ya fi siro ke supo kako. Fa more tama titi tama tene. Sua ku on me o masang e fa mai. E kusa umare kong ma pasese. Fa. Hallelujah. Le ale wingo le tala. O aso ngi o aso fainga ka. Leanga ua tupu tele le mala malama o le ale wingo le uke kus fingo fa fingo fie o le are kupu kelo mala malama o aso ia pawa sa ngalo ya ue kukusa ma pasi se markanga kamakua sa ngalo ya ue kukusa ma pasi se marfifi au sa ngalo ya kia uma fua isia leanga o leola inga o le upu le akua sa kele leola sa kele nga kurivai sa kele nga kakalo sa kele nga anga pongi o aso ngi wa kele de social media wa kele de faadi a u fai kiki kurivai ile akua ai ai se me ka kako ki kele ai ke kele de kurivai ile akua Hallelujah. aso ia le mangi mai kudi sai ai esa ora utala Amen. Amen aso ia sia e vai se kanga ka fa e u fale konkuri ayang aso ngi ele a kose lima se fu le a kose ngos fu mai o kuri o ma fu se o kuri ai se ya ngai sila mai fo ile akua ele on kuri vai ka o kuri kele ka ko kuri ele ko do o kele me se o mo amen le wingo lo fa matelanga wa tupu tele le mala malama wa siria ku nga fainga ka ngi yaso amen wa le ko poi le ngana wa le ko kea wo so ai lunga fai merkala fai mai lo ka mari anga la lau mai o la lau mai o mea na wa tupu fainga ka ngi yaso ai peianga o fai aku po o lea ma lea ngi suinga ki kele o le soifuanga e le mafai o nga mamafa aku ngai longi me mafai o nga kaku lavakia la ngofionga nga le tua amen fasi foi sa testimony ma sa fa malos e le mafai o nga fa pe mai e le kuai po le lava mongi me o le a upule ro ola le a fai o e fa fonga mai le fefininga matu a fai o e fa fonga mai a o le o le lakalaka le vanga le o ke koe kakaroa o Yesu le tali. Amen. Jesus is the answer. Yes. Aua nge I whaasese inga oe. E maa faufaunga ma le poko ma kala umor ngi so I fuanga ua. A ia se mea ua whaafainga ka ua e fiwe sa idi la e maua ia fionga le tua. Ioe a whai ua e loko vai whamai sau ia kia amora ua moe mamaya. A whai ua e ika whai mai a fionga le tua ngofo I lalo auange I ngoko le la o ku mauro wika. A e ika auange e anga salai. A whai ua ai
koe fai kau ia whionga le tua fai mai, ia e alofa i le lua kua oi, ia pei o e lafa ia ki oi, lafo au mele vai vai. A fai wa e whaangoa ngoa, fa mai amu ia e whaangoa ngoa, a wai whaamafa, sole e maua o mai a whionga le tua kati. E oi. A fai wa e leo sika i makua, wa e maua le poko, wa e hika i roka mamaro ki ngā o ngore a o i so o e mawhai aku so o mawhalawe lave aku ia o a wa e kama superstar, koe fo i kuspa ia. Ia e ava i louta mamaro tina, ia wha leva ingo waso, vai. Amen. A fai wa leva ngai wherua i reisau ko orua, leisau kengi, leisau sekama. Nanga iris kanga whapenga, langa o ngai ki haru i wharakalapu e su e nga o mea wharakalapu fo ia me ke mawai. Hallelujah. E oi. Amen. Ai se me ke manga oi ask. Ai se me wale ai se wisdom me le mawhai o e pe whawhenga su e ka kalo i le akua. Ai wha mai ia e whaailoa aku mea umai ke manga o ai. Oh. Ia ka ke musu bakura o mai kut poela ngai le se kauka ia ele fai. A re ka. Ole le kura kan. Ia e whaailoa atu i le tua mea uma. The key words mea uma. Including o mea ai o lava o a uma o ka avale material. Ele o mea uma lai fai mai ele fai mai. Ia e ku ingaku i le kua mea whaaleanganga uma. Le ai. Mea uma. Even a fai wa e struggle le kau find a good relationship. Ka u ile kua. Ka u ile kua. Ioi. A fai o lua kau sa ili se lua fale. Me umai ke lua sa aunge ke mu. Ka u ile kua. Yes. Kei roa lau kana lea. Ka u ile kua wa o inga fo ima tau lu pole tu. Ka u ile kua la fai inga o poku fale ke manga oai. Try it. Amen. Wa e fai inga fai le tu se fale. Ai wa avaku fa fia fale. Ai ke la ko ke fir fale. Ke la ya kuri vai anga pongi maka u le tua e. Tua mama na onga mate mana na o se fale. E ye se pa. E malu puipuia. Ia mai se neighborhood. E malu ki ai la ufa ngau oro ko o lua me. A ile ko soli. Ka u ile ko. E ke sira fia. Ke lo e. E ke ia walanga e ka unga nga e rule fere nga ruenga sa iri le fa pe ka uma ngofo. Ai te ia ua umai vili mai le agent vili mai le real estate po ai lava vili mai fa pe mai. Yeah. Would you like to view this property? I think it suits you me uma. So le malusa valinga kunga male rua kunga. Oh, ia la fa ku ia oh my good boy. E ke la ku e mali e ai lo loko. E ke la ku e fa mai o le neighborhood lea e quiet le mo mia le leo ke kele e o le neighborhood lea e makua 24/7 surveillance security camera fe. Oh, yo la mea la e popoli. Ua kali le ku e mea. Ai fa ia le tua. Fa mo mo le fia mo se mako fale. Ke lo e. E o le ari fale la amai. O le ngalanga nga pauanga o le mea nga e fa ia. Ya. E tele na wa ia. Ia sa u fa so ma va. Ia o wa van no de. Ia o mo fo ni banga le fiafi. Fa u male masa utala. Fa mo ia le tua ia o le uso kulo, le uso ya ke riso. O lo u fia mo lo u fa afkai. O va mo fa penge. Pe no fa o ke ka kala ku lo u fa ko a mo lo u fa malama. E winga yo wa vanwa. Anytime. Paua ia e ke sira fia fo yo ka fi ku nga inga ma pa ia te au taimi nei. Weekends ma to wala sko ngai. O ke fia ila taimi le nei. A le ale taimi fi tau ile le. I would love to come and testify of the goodness of God. Ele se ako ia ke ele uska ka ako. E kai mo kai kai. Kai me si ele le or ki nga le. E kai me kau mararosi ai makala e fai kamaki. E foi kai me kau sai. E foi kai me kau fai ai upu. E foi kai me isi post pe kau fa. O ha matula. Ai, o le fia ia i le kua. Ma lau whawhekai. Ua ia, manga kuma ia urkankang sala. Thank you, Jesus. A whainga sau ia, o le fō mai mo e mamai. Le via i mai.
Amen. O aso uma, ka mu whaia e whaise, se melelei, I ka ngaka. Serve others. Leanga o winga whaalea tua ia. Whamai, when we are in the service of your fellow beings, we are only in the service of God. Ia whai ua tua I malau whasoa, mangalo mai fo ia se ngangana, ia uso fo mko whawhinge ka ko umale mai moa maua fo ile lewa noa ia, le ai. Peango wha ka kia ingo e ka lesia, ka kia e levo se whike nga inga, ai au te whasoa I mea ua whaia e lea tua moa, maro fo, ainga. Ia, whamauia le tua e leo so moro malosi, au wange I e whaavaivai le whinga winga, malau mori mau ia ke riso. Leanga I yer kanga kala umanguia le roko. E iai le tangata, lai ole a whirifiri, e sui ma fo'i I le li, onga o se ka whasoa. Nei wanga le whiawhi, ono Yesu. Amen. Ia, ia le tua, ia o teri tonu, ua lava matutoe, le mori mau ele ngata hui le upo le tua. Ia le tua, ia ua papena ona, saunoa I le nefia fi lunga te apokalama. Ia e teri tonu ua te le se pamanuianga le tua. Ia I le nefia fi lunga te apokalama. Patai e le tua ona o le nea vanoa ta ua maua. Ia o tātou mafuta I ia marasunga siata I lunga o tātou pokalama. Ia wow. Mā ngai er whaasoa ne fiafi. Mā ngai er muli mau. Tari tonua whaamanuia tātou le upo le tua ne fiafi e maisen muli mau. Le sunga fo ia siata. Ia I le ne fiafi. Ia o le vi inga e wha fo I le tua. O le au ngā fo I mea na tātou ui I le olanga nei. Ia e whai ma lu I tau mō I tātou. O le ala fo lina e teimi whaatanga I le tua tātou ta te ui I ala I. Ona o teimi whape nei. Pēla o I le fiafi nei. Le o tātou whaalongolongo. Ia e rei whaingo fie. E rei whaingo fie le ala na ui mai fo I le uso. E tātou te o mai ia. Peke whai mai a o oe kāka ke usi anu. Sa e ui mai fo I le ala le ka ko ui uma mai ia. A ono le alofa o Yesu ke wiso I a te oema. Le ua mafua I ona tātou sui o tātou o. Ia matalia Yesu e avea mo tātou ali I paola. Ia le nei la fiafi. Ia bi ia le tua. Ia avea nei taimi ia mo le toile nganga whautai I lau sunga salvation na siata vauliko. Ia I le nei fiafi. Whautai mo le whaawanoa ina o lau taimi. Ia I tate mafuta I lunga le tāpokalama. Ia e le ngate lea. Ia o le upo le tua o uma ona e saunia. Sa e sa ili e le tua. Ia e maise lo mo mau. Tari tono ale loto ma le anganga ua. Te le whaamanianga o nei o tātou a inga o mai masani lunga o tātou pokalama mai o lo o mata mai nefiapi. E ala I lau mo le mau. E maise le upo le tua. O lea e lo I a tia use manuia ai te talo I le tua I a whapena ona whaamanuia I a te oe le uso I a whapena ona so soani le anganga o le tua e whaatoa lo roto e ala fo I laupo kalama. Ia po le ngā luenga fo I o tōwhia I oe le tua e tenga lue e tausi e fo I lau a inga. Le ngātai lea o le tau o le mea moni. Amen. E te tau ona loa e tangata le mea moni. E tauna I ni o tātou ngā luenga. E le ona o mea o le anganga e maomia I tātou. E o fo I mea o le tino. E tātou te o, e tātou te whau tua ma tau le mea moni. O le te talo I le tua. Ia whapena na maua pe o I le uso le on sai fo. E le ngata I lea ia. O le tōlo loto ia e whai le mea moni. Amen. O le ia patalofa tu fo I ma. Mo le atua lofa anga le tātou pokalama I le whalitua. Ina o whalongolongo atu. I le musu atu le whalitua I a te oe. E te tau ona. E te me hui mai e le anganga pa I o le atua.
ngai loa le nganga pa ia le mea ti apolo tau fai ia te oi. Ua malosi tele la le leo ti apolo. Ua e tutuli ai le leo le nganga pa ia o le tua. Ui lo le tina o le haina. O le aia, ne fiafi, ia le faltua a fai ua e matamata, ia vi ia le tua, pa pe tai foi, le sosoani foi le uso. Ia o tātou atina, ia o sosoani i mātou nei o tama, e foi te me mātou te whaalongo tāi, ma mātou le whaalongo. Ia ai o lo o iei oto, e fai mo whaatou, pa a pau mo i mātou o lea, pa manuia tele lawa le tua ia te oi faltua, ia ai maise le whanau, ia le ne fiafi, lo sunga siaka, ia o tāpo kalama na mo le tfo i le nganga pafitai na i o tātou o mai masani mo tātou paanga o loo mai moa mai lunga o tātou po kalama pa manuia tele le tua i a tau pa afitai la o tau sansangi mai lunga o tātou po kalama wahali tātou whaalongo le upo le tua ma tātou whaasoa le upo le tua o le nei po kalama e le mo o mia le nei po kalama se ni viu ni mei kele ni viu snow pe ko akasi, pe ko olua, ai taratara noa ele suafa o Yesu Keriso. E iai Yesu Keriso. Pa apetai ni nea fiafi, le toa tele o tau o whapenao na maua lewa noa. Ua tau o mai ono le o asiata, po hau nei po kalama. Ua tau o mai ono lo tau fie whaalongo i lea fionga pa ia lea tua. O lea whamania tele lea tua i a tau lofa talo le tua i nga lue le mana o le nganga pa ia i wha malama ia te oe le upo le tua le nefiafi i le ngata po i leo le moli mau ora ua uma ona a pena ona moli mau ai le uso le nefiafi mo i tātou o le ia po i le vi inga malfa tai le tua ia ai le wha umata tu pokarama ia tu atule manoa le sunga ia siati ia masona te upu ia ona tātou wha mawaela i e nefiafi i le hapa ma wha alo amen ia whaaftai tele ia mo le whamunianga mi se on le pokalame e se lo fia iai pe no whai atu sa whaila utala i le tina o le ainga mi se fu nei me se upule i le ngaruenga fo lo ngalue full time mai tātou pokalame fo i o via status sa whaila utala I think 3 years ago na whaila utala lea ina ofisiri mai what do you see for ngale in the future ke whaia au whatu alu loa ua whaatau nuu mai le tua fufuanga mo si o tātou tunu isamo ai ke singa pauale si pokalame sui ai loa la fai pokalame o pokalame whale anganga iyo o se vai ngai pele e tia ualanga a e loa ua whai le tuani mele lei ma mea e o fo ile loto ia awani o tātou mai tauta yes o i kongua e pala i le mele ngā whamai awe te mai tauta ua ele i whamai awe ke mai ka uka ule lok ele fo ile nai o te le mai tauta au mea ua whai ele kua moa ai e ka kaungo ka karangoa i ngā o mea mongi iwe ka karangoa i mea mongi le winga utala e ke karangoa i mea whaau iei oe ia ma mea ua koe la vea i mai iei oe ia ma mea ua whaia mo oe ia ma mea ole a whaia mo oe nisi mea te tele yes so la ukalilanga nga whai se upule ia a o iei fo i nei taimir whao ngai ngai le tua la fo i lea te silsila i rungo por kala mel tau te iai ai o te le itara noa i nisi vai ngai mua ua fea sina wha malo si wha lea nganga ele a tonu fo i pele o manga o ko kele pa e au ngai mo o ke kanu wha malo si au ngai ma wha fo i le to grow in things of the spirit so nei la fa fia mo foi le no fai fa ke kele o so o te avanoa so o se time e te finangalo i tate fa so ai pe avatu foi sa mo mau kele kai ya uma vai ngo story o le ola ngam me ia e te tala le fa malama tala fa to ya mo ele uso ya ke wiso ai mo ne fia ia ua tau whaina whaise malolongo o te roli taimi au tō ai wakai vaveo. Po le taimi ia po le taimi fo po.
ia ai fa malo fa tai to lo fa tele tu lo fa tu le sunga fa fe ngainga ia sa me se fo yo le isataki tu fa fe ngainga vai lo te mana tua ia ma fa tua me se fo yo ona inisi o sunga ya wa o ti akono o finga wenga le tua ma ina tu ia ma nisi fo yo tatu fa fe au na Bay Area San Francisco ia fa maru ru tu fo yo ia na le manu ia tatu 49ers ia ai ole ale a faina le ele a faina ia e pele fo i San Francisco loto e me se fo o ia inisi le ngata pe fo to fa fine ia ja to fine ia to loa tam se uma ia ma me se fo yo so ia poni mangalongo ma le falitua ia a po le tausi fo ia me se fo si o so pele ia le pepetele pale ia ma le to atele o to uma ia vaenga uma fa pena ia te o misi ia u ia to suafa ia ele te fo i misi ia i luma i te talo me se fo ele misi se milu mo le tua mo to ma America ia fa to fa to ile le vaenga o le fiafi waru fo i mar fia ia ma nei fo i fa maro si wina lo tangata ta pena fo i ta ar ma to fo ia sa ele la ke le la unga ma ko ale wingo lo ta wa to e o fa malo si ai ma atili fa tu pura ia le fia ia i le tua ia alofa mo oe a me se fo so for tua fa te tele ta wa maftanga le vanga le fiafi ia ono Yesu so i fuama mai manuia. Amen. Ya ole Jack Maila lo sui fai au. Ya ele sunga ya mataia loto. Lo lesa molio el mla validi. Le nga ki elang validi ilanga. Ya o moli mai fo ya lo anga le sunga ya mataia. Ya ene fia mole fo ia o lo anga. Ile sunga fa fe ngainga. Ya Pastor Waiter pata ma le fale tua ia Merity. Tele ostona me foi nga ro ki lo me nga ki ngofo. Tele ostona I make maka ko al mako mal masio ko ruai I te me lai mai le to lo tu lungo YouTube ya pa tai le to o so ko ki ke fai lo fai au wa kaunga isi se fai ka wo kuspa I ke me fai la e ma nga ho ila umata I fai nga fo I la o tau sau ninga e a tangata papito toki e fai ta ua tuspa ia. Ai se I au te talu mo I le tua. Ia ai, mo le atua lo fa anga. E te sira fia ono leo te tau fai o te le somehow wa leo fulu mai lo leo. I foi le lau end. O le lai fai mo tango faonga le telefoni le au ta fai e kau ti e runga lo leo fa fonga fela au ti tango I metau ti runga but somehow na fru mai lava ia o no lo tamu fai fa longo atu ia le vaenga aina o ke ia le amatanga mai fo te le lo pole ase vaenga o mafuai ia ai le faina le winga lo fo metelanga fa te le ai I le fu fiafi o lo fo tasina vaenga o lo tu te le fai I le matu kalisia o au te le na fai tawina ia la fionga le to le foi lana o le si malo si anga na fa fonga mai ia o le laku o scriptures so le langa ko vo fai ka langa ia ta pena I mo le upo le tua I asusa fo ile vave ia o te le popole la ele se mea fo ile le fo ia u vaenga le langa kasilia ua o ngai pesenga o manatua fo le o ngale lo tu le kalisia scripture lo pe senga tai e ile mata upo to religion e fai era mata upo o ngota le kasila le vaenga tele na matua na fai mo scripture chase so nga ta umer fai onga ia su o ele mau e kasile vaenga o kele ko ki e makua o su nga o mau va ve ani su nga vo ile o mau so o lo winga la ta ele fa pe fa ko fai ka wanga fil mo le vanga masangi fo kuspa ia ai alo fa tia mata ia no fa tele yes I remember ia telefone time ai sila le usopo pau e fo o le ke le o kangaka mai mori tai ma
ia ka ke ka mo fai remember ingoa matulanga au falling ele mfailanga ngalo ya te uma te vai lui falling o tele ia uma tua se vai nga sa po feo pitonu ia feo isa ia ai o vai ko i nei tanga tai mai mo mai mana ni so lu te va tu le fa mai ko da Seahawks ia ia ele a faina pe no fa tu ia ta tu meana ia te te but all the best for i le sound ya tu Super Bowl final ia may the best team win ia o I love matulang fa pena tau fai tap pai ai te tele once again wa kaunga e kaunga fai kau kukus pa ia te ron man ia na vai nga molo sunga te fai tortus pa ia ai te lo lau fa ma vai tulanga peno fat te tau lo ngona tu ia ni so vai nga te lo na isi vai nga pol connection pol ala ia ala o ke ia lunga YouTube po menga le fai o tango mute tu lunga tasu ai lunga ai o tango ti lunga telefoni o tau ngona tu ia vai nga o le sa no ia to foi a tu ile te mi lau sunga ia tali tonu o tanto por kalama le na ele nei fiafi amen ia awane ingalo tato fufulanga awane ingalo tato por kalama ila so atayau ila stonai ia male sunga ia tala lei pe una masani ia stonai te tasi ia awane ingalo tato mafuta ile tulaiongo ile afiafi i Amerika nei ia ole tulai lua i Amerika Samoa olea awane ingalo tato po kalama na ila so atayau mai tato te palongolongo tato ta mafuta ilunga tato po kalama ia monisi fo i au na le tua lo fa pena lo au na ilunga le tato po kalama ala ile upo le tua amen olea ia fa manuia le tua ile ne fiafi fa manuia fo ile tua ile sunga siata ile ne fiafi South Temi tata no al tato po kalama ia e whaalangolango ato ia te oemwhai me whaalongo atu i lau sunga o le tele o lau pisi ia e maise fo i lau nei tangata e maanga ia asto na i aswalele ia i mātu e asto na i a te i nai a te o tau a o mau ale wanoa e le mawhai an tu ua le wanoa e talo i le tua ia whapena on whamanuia ia te oe le uso ia te tonu le to e nisi tūlanga a o tātou pokalama na le nea fiafi mo oe mao whamanuia tele lava le tua God bless in the name of Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. Love him there.